hange pe ko hono ko tokoni ki hono whakalere, whakapaanga, kau ke he whai e ngahi le sisita, pea mo e kau ngā ue. Ai koe whatongia pia o whi pikitaki ai potu ngā ue whakamau anga, pea mo e pure tolu o e whanua. Gono to e ngā eksea tau ataina pe, ka ku whakahoko mai ai hoha. Pea mo e tae whie maari e pea mihi whakamau anga o makatuunga, i he ongo na e ohake i he wharearea. I he whakamalanga na e whakahoko e whakafufonga o tonga tapu whitu, o whikau aki pea mo e tu i whakamau laisea. Ko e hoha aia ko ohake mo e whakaamu. Ke o mai pe mua a reo o e pure tolu e whanua. O hange pe ko e tau whakamalanga na e whakahoko ane a whiu, monu ia a e ongo pure o nai hene. Ai waa whakahoko ngā ue, kai pehe ke wharearea. Ka koe whakamau anga o whakatatau pe mo e tuku aki, mawha tuki. Ai au tu e whakamau anga o tonu ke whakau mai pe ke whituna pe mo e whare e kini. Pe kai ke ngata pe i he whare ni ka ko tuku mai i he ngahi mitia, pa kua au ki he mitia muri, ngahi mitia muri sea. Ai koe hoha o mai, o whaka ikai, pe whakahalaki pe mi he whakamau anga, ai o ngongo ko ni sea. Pe whakampe e ono whakafo atu he potu ngā e whakamau anga, pe mo e pure anga whakampe ke tuku atu ke whituna eksea. Tua pe ke whituna mo whare eiki, mahi no pe ke motuani wai ngai tutuni, iai mo ngahi hala whanonga, ke whakahoko aki ai o atu whakataha ki pia pia mo e hoha a koe ni. Ka koe kore ia ko whakahoko mai me pure tolu e whanua. Ke whakahoko tuku mua ke whare. O ku ue si alahi, ai tuunga whalalaanga pe koe credibility o e pure tolu e whanua i he mena e hoko ane awhi. Pe unau whakaampe ke o mai pe ke whakatontonu mai mo whakaikai, o ikai ke mo oni ai tuku aki ko ni. Pe tuku at pe eksea, ke wheitu una, pe mo e whare iki mahino pe wahanu ngai tutuni, pe mo ngai hala whanonga. Ka koe ki bea pe uwhi whakahau katu sea malo o pita. O te whamaro ki he toan pandemia o Tonga, i he whahoko mai a launga koe nā, whiawa pe mo e whimea aki. Na e whai i he whanere o Tonga, ane aki. Ia i he ene pehe o ku iai e ngā ue ku lolotonga whai ki ai, i he lolotonga. Kono i ngā koe tuwaki ko ia mamawhana e whai ane awhi i he wawanga e whimea aki o e komika katoa. E kai ki te whaha whimea aki ai, e whai ngahi ngā ue koe ni, pe te whakahoko atu. Ai ngahi ola, o ngahi tuwaki na e whai ane awhi, pe koe o mai me he te pire koe ia ai pure anga, ai whakahoko ngā ue, e whakahoko mai me he te whaki koe ni kui ai whamauanga, e nau kai ke popo, ke tūnga whai whimea aki mo i ongo, o mau ai, ki au pe mo i tūnga koe ni oi whare eiki. I kai ke te whai ha whimea aki ai, o kuroro tonga whai e ngā ue. I he taimenia e whanere au tonga, ki au pe mo i tūkaki koe ni, pe te oatu hoa au no ola, mo iange, me pe ko hanga au no e kai ke mahi pure a ngā i he wawe taha ane aki. Kai tuku mai ke tuku whai ki ai e whimea aki he pungpungini, mo mai te pire mai a launga koe ni, kai me whimea aki ane awhi. Kai ke te whaha whimea aki ai, me pungpungini, te tau hoko atu rewa, ki e tau mai ngā ue, o kui ai, tōna whitu, me mai. Sia tama sia pe mai. Tapa mai hoi ki. Ko ki whehui pia kia ki e minista lao. Pe ko whe i he ku ngahi tuku aki o ku loi. Ke peke whamalala pe. He ko maua mo tuan na tuku aki la. Hai pot ngawe koe ni. Me he pe nolo mo nau interference i he ngahi whamau anga.
mo ngahi mea ke pe o e whamalala pe tau tala noa pe he funga te pile he mama he koe o kai te aha ku mau ki ha mea o hala he ngahi mo ni mea na ko haki e hoko koe makatū kia anga o e tau whanonga Sia, tap mo feitun, ko ke stu tun pe sia, fai ngā we ke ko, hange pe kona whakapalang ke ko whakahokot pe hau, ai hoha pe me he whakamau anga, ko whatongia pe motuani me he potunga e lau ki whakahokot, pa ke stu tun pe fai ngā we ke ai, pe ko ia pe sia, o tuke a whangatu e ngai ngā we ko ia sia, ka whakahokot pe whatongia ko ni malo sia. Aro, mahino ia, tau lireu o komika kato. Tapu e toa makawhata rototonga, tapat ke pare mea tonga, tapat ke tama benisi. Ani walu ka mai hoi ki whanua, tapat ki kau whawhonga, kau mai, kau ngawe, tapat ke kakai whanua. Pa kore peke u whamaru malot pe, whatapu kose o nao whaki. E he sea wharearea o tonga, whatapu kakata ko ia. E hauiki, o tau whatonga e mea koni hoko hoi. Pe ako kore atu ka mutolu koe na mo mea mai koe ke o te tau whawhawe wawe. Mana tui peo e pe tau tainu koe hatongu noa ko ne osi koe oski ai. Ko hui tari mai kakai whanua. U malanga koe nga osi whahoko ane a whi. He kai ki te tari malanga koe whai e komika kato. Pe ako ku pehatu pe ka koe whawhonga. Ua tolu ko ke i kai. Ko pau ke tōkoi tua mni te tāni ma whea pe mea koe no koulota ki ai. E ke mea ki tua mālolo, pe ke toki mea mai whare. O kai ko ha atai, a ko toki mahino ke au aneafi ke ahoni, pe a koupe he koe kovia a aku whamore mora tuka mautoro hou eiki. A pe whatongai pe toka tapu fitu, o koutuku ke malanga, koe ngahi tau mai koe, ngau tau whewhitu una kaku. O se unga tānoa sistemi, wheunga tānoa konstitutone. Wheunga talanoa talamai ka te au ke tuko e ko ha moa wheunga ia. Tau unu ke tau ngāwe he. Pa e whai pe mea koro ngau tau o roto ki ai. Ta whamero pe hau iki no pere mo kata ki pe ui. Ta whakafokfoki pe ko ue sia whakaruk fuha whanuani. E he ngai mea ko kaukat me whaneni. Ta koe whaneni, mōna pita mea kona mea ke tangata whitu. Koe mōi anga mo mate anga whare koni. Mea kou mō mea ke whaneni. Koe mea ia i mau ke kakai whanua i tua. Ka kokore pe whalala anga mō tolu. Tau whoki mai. E aneafi na tau ngata aneafi i he ombudsmani. Fotu ka popo. E o mea mai tangata pu. koe kia pe ko kore koe ke futua o tuku whea mea mai kau koe ko te estimate for memor E o mea mai Maro se komika kato ka mai hau eiki me mipa komika kato. We ofisi eni e ombudsmani. Kawen he ofisi une tohanga e ngahi e launga. Pea kawen he ofisi ku tuki moa pito. Hono hinga o kuiai hono ofisi wawa. Ka uma whakahapai pena e hofi hapai. I he mahina si koe ni ku tau si tō me ai. Koe pānga koe ni whakātua ku he taha miriona o no kelo ni mamano taha whawarungi au. Pea ko ngahi te whtoi whatongia koe ni o kui ai. Kono whakai ai na whamerino mo e society ngā au ka whata ki tu uloa o whakalalaka. Sea koe taha whukenia o e ngahi ofisi o tokon ngahi au pito ki he tōkunga koe hono tau ai wā o e pureangaka o mā whoki whakatoa society. Pea mo no ea ai pureangaka hono ngā ko lawa ne whakato. Malo pe mo e pureangaka ko here
ina whakaata mai i he tau kose, ai whare a whā, ke whotu waki, a hono ofisi i pangai, pia whotu ure waini ofisi koe ni. Mo mea, o ku kai ke aha whakamau ngai e tu mau, pe nofo i wawa muha pai, lahi pe na whiwhola waki, ka koe ofisi koe ni, o toko ni ki ai. Pe kono hinga i au kua tuai, a estimate koe ni, ki he tu kunga koe ni koe ofisi ngā we, kai pe he whakon whalere ngā we, pe mo e tu kunga koe ia o ka hau e whonuan. Kai tua ki whakamari he ni sea, ke mea pango whoki koe ta whemea ki, o ku ke mea koe ke he tohi motua, e toki mea mai kia i tonga tapni maia, ka ko ngau e kia whoki ai tohi whou koe ni, au sai peke kore peke tuwata whakamari, ke mea mai a tonga tapni ma kono i ngā, koe ku whianga ngai pia moe tohi koe ni. O hange koe a sea ne ke mea mai ni a whi, ka whakamari e peke i lauat, e tohi whora koe ni uhaa koe mua heo. I he official ombudsman ni, Roma wahe taha tolu vesi uwaki, o pehe ai. Ngā nofo ai tangata ko tō pē ki ngā ui pure, o ku maorunga, he o ku i kai hapure, ka o ku mehe o tuape. Koe tōko ngai o mai he lau maari e koe ni mehe ofisi, a ka whainga maari en ke mea mai, ai tangata nima, maro sea. Tata Nima. Ai matapupa, Mea mai. peki he, i pere mea kristava, peki he, ta prinsimo ho iki, peki he, kawa whonga, ma tō tau tōlu kotoa pē, pongpongin wha malo ke iko hik nei, ke i tuk pik tau tōlu pongpongin sea koe, koe whahaa pē, moan pōpou ki he eksea wharerea, koe tohi koe kune mai hange koe pāki fo ou, tohi fo ou ia, pa wai peki te whakawhio anak, a tohi fo ou pa moe matawhika, mai no pē, ai mahu inga po ngā koe ni ka koe makahi fo koe ki he paanga ko ku ave ki po ngā oe koe ni sea. I mei koe po ngā koe ni na taha po ni ono miliona i wanima wano. O mai e fotu mai ke hiki hake ki he taha miliona po ni ono nima. Ka koe ne whamore ka lolotonga. O whiunga pia mo taha po ni whanima miliona. Whawhianoa kia e whafuofua koe. Ka pau utone whafuofua koe ni. E ua uhiki akia ki estimate ka hako taha poino ni mai ua kilo. Ka ko lawa i pia koe tahe ngai whakamore uhiki koe overtime. A hiki koe ka ko kufotua kore pia kuia pe whewhen ko uhiki koe taimi koe u tau whe amo kaki pia tau no ke tau patseti. Ko uhiki koe ngahi whika koe ni, koe pia ku tonu kai pe a mea ke hiki ko uhiki totongi. Neongo sea koe ngongo whakawhiawhia ia. Koe ni ko haa mai ngari ko whai wheloto ia Amerika pia mo Iran. Ko hiki he lolo. Pako tui ko ngong le rei au tau amanak pau kamos. Toho ki lalo mahu inga lolo. Eko tahu walu muri ngati tau toi wahe pese tohe. Ka koe ni ko ngong whawhiawhia ia e mea ko ia. Ko tui koe kanoloto ia tau estimate ko ni. Pako tau whiawhia i whakalaka ko ia sea. Eke heka ko wakai pia koe ki he ni ko hika tuunga patseti. Ki he tuunga koe o paanga utoa atumu i mea koe ke whakamuri. Koe kia ha mea fo ia i heni. Ko whenga pia po ngai po mau inga pia ne tauhia ni whatongia o kutuk mai e lao. O ku whakai koe ngai katoa ngai polo kalama i ki o ku ikai ki a o ia ki he. Te ka pone tauhi pe e tuunga lolotonga ia. Taha poini o noa whawhiolak pia mo taha poini whanima. Mea o kei tō noa pe kei ova pe si nea ke taha kilo tup. Taha poini o taha kilo no mano. Kei ke ko hake pia kia ni sea. Ko hi ki he wang hai potu ngā ue o ku no. Wang hai potu ngā ue o ku kakange ni o whainga maari. Ki wheu i pe e tu kena kua hangai program fōu. Ka ko hake pia kia kātoa o programa koe ni hange koe programa i ki taha. Tau te whito ki he paanga ki he hange koe programa taha. Kolo programa si taha. Pela mo e ofisi. Ko ne paanga koe ne ange ki he ne toa ngai koe ne ngahi koloa me ngahi ngā ue. Nai tolu mano ta hafe no ngea ue tau lodonga koe whakafuafua koe osi koe tau ni pangapia ni mangea. Ta tau tofu moia mo ni ngai kolola lahi. Ta tau moia mo ngahi alu me pehe ko toi ngahi polkalama ka ko fotua tepe ku o whehui pe akpe whewe. Ai ngai tu ko e mo tau whe amo kaki.
Te mo e anga ngā oi, tuke ka pau ngai ngā au e ngāri e toi whakahoko ange. Ka ke koe pēr ko hui ko tau whetoko ni atu whakangai potu ngā au pe sea. Mala. Sea, i toko ne pē. Ia mai. Tāpu ngai ka wenga o e ombat meni e koe pule le rei sea. Pā koe pule le e o mga tuunga taha teu. A koe. Ia whonga ngā au e pē mahalau maari o whou pē le rei. Koe kau returning scholars. O kuna whoku mai me mori na a koe ki nau tōru. I ta whako e ni ufuwhia maa o pito e ke nau koko atu. E nau ngā au e koe ngā koe e whiki hono tau he pule le rei. Mga tuunga ia e putu ngā au koe ni. Ka mau e ri aki pe ia pe a tapang pepa me whare e kini. Kai ke teu i ke le rei. E masiwa a e tokanga ho tau kakai ke kaha u kai umaafu e nau whiwhalala aki. I hono tau hi koe ia koe ai whaito tonu me pule le rei. Koe uhinga ia koe ko oku iai e ki whoi wakilu koe ni. Koe ka wako nau whoku mai me muri. O se nau wako ki nau tonu. Kai umaa e kau ngā ue. Nei toi tānaki mai. Ki he potu ngā ue. Kono uhinga pe ia. Pēu mō mea i pēsea. Koe pule le rei he ngai ahoni. Koe ma mafa hono teu i. Tau te whitu ki he kakai koe ni ka accountant. Kai umaa whuke kau lawyer. Pēu makatu ngai pule le rei. Pēu pehe e potu ngā ue koe ni he kai ke lawa. Ke au sia ngai tau mua ngā ue ai pule anga ka umaa e whonua. Tai te ho tau kakai ki a tūnga maa ronga. Pēu mua tūnga whakaako. Ai pehe whuke ka mawanga. Whalaanga. E lawa ke tauhi aki ai tōnga koe ia e pule le rei ke kahau. Ki tāri peia ki he mea koa tongatapu ni maa sea maro. O tūka pou e o English Whanua. Malo se o fa malo te ma whenga mali. Ko lagi se o fa malo la ki he hiki ofisi ki he feitu ko no kuia he tai mini. Ko hiko e anu tai mi ke lahi anga i launga pa ko fa malo no hiki ki he halavuna ke asi ki he kakai. Ko lagi ke fehui se ko tau ku osi tau talano ko patseti ko e tau ki moa. E whokotu o e office ko haapai i he patseti koe o rotonga lele mau ngata koe ni kisu. Koe patset fo ou e whokotu ai office koe e ua. Koe uinga e ku tala noa sea he ku o ku iau moe u lau ngai a ku lau ngeau i e ua. E kai ke nau heka kotoa mai waka o mai koe o mai o kumi ofisi hen pa nau whakamore taki tolu ngeau wha ngeau koe nau mamai e nau ki lao. O pēsea o kai ke whea e whotutu koe nina as whai tala noa ke he tau kosi. Koe as me pēu ai ke whotu e ofisi i haapai. O toko lahenga kai e ua ka kai haapai. Koe wina e ku whaha te pongpongi ni. Pero haku ai pehe e tau patseti mo tau mea. Ko pēu ko pule rei o tua. Ki toko ni magi e tongata e English Whanua e. Mo mea i paanga koe ni hau koto me te pire koe nā. Ha mea koe ke mutano e mea koe ia pa mo mea mai ke whare ni. Sea, koe patseti nia na whauia e he pure koe ke potunga koe ni koe whale a lea. Koe patseti koe ni o atu ka moutoru. O mai no se kai te malanga pene ha kabineti ka ko fa uma e he fale ale a patset ko ka tu pe mo se ke fa e tala no a ko ke ma hoinga mali ko fa ta ni ko fa ka malo ke pot nga mo ui na hanga ave konga o ngawe ke fai e wa e hinga tatau ko totong ko he vaka ke ha u fa ka more pa nga te au pa te ha mo te me alele ko pa nga ia uang ia ko no fo he ni ko uang ia ke tol ia pa anga ni mangeau ke te hau mei e ua ki heni koe alu ke ofisi o pat meni ki ave e te lao. Fo e kakai hea whenga mea pihesea. Ka pau o pule rei o tau whenga ki ai ke au ke tapa kotoa whea niua ia. O wange ka ngina o koe ke whea mea e koe ni na e toki osipe tau kosi e tau pasi ai lao whakaanganga ki he ta ofi mea koe filifili manako. So koe whai pia e whale. Filifili manako e kakai o e ua nau laulanu ki ai. Nau laulan ke kakai niua ko kakai tonga pe e sea o ko fio e honi ko ke ma ai o mamafa
He ko hiko ko kakai ko e wai o tokola henge kakai ha pai ka ko ave me ai ke tu e ha pai. Ko na tu se ke whaka mo whaka kau lele mua ke ai ke kakato ato ngani he tu uai ai mea ko eni. Kia te au ia, ka wate ke mōsio ki he vauti whaka mui. Pa o ku fu ma o lalo au pito hono iwi ngāwe o nai. Mōsio ki he peste au mawha. Ki he ki i patseti o ku ai ki he kau ngāwe o kai ki mau au pe toko whiha. Ke nau o talitari ai ngahi launga ai kakai. Sea, kataki tokana peki o ngā kapate ni tai. Pea mai, hapai Tapu moe Taua. sea komi takato tapu e pare bia pa peke whare iki. Pa mana peki iki e ua koe patseti ni na nau hanga o tari pa tau whahuma ke whare area. E lava peke tau whakawa e ua patseti hoko. Na nau whio ngongoi pe mua pa toki malo. Ko swaho kang peki ai. Sea, he kai ke ala no ai pure angai he mea na mai whalelea he ko mea ula he tau wālau. Ko o mai mea whalelea li liwe e ka me. Tu ke mai ke loto whale ko ni ke tau tala noa lelei ai. Ki he mea ko ni o koko. Ko ku tala noa ko ni ki he iwi ngāwe oku mo oni kawen he potu ngāwe oku lahi taha ai whiuri waki o kau ngāwe. Ke lele yang ene fai fatongia tau alu mo fatongia ki he kakai oua e tupu e fatongia he senta kai hela mai kakai ki ai. Ko e tupu hawe ni ai kakai o tau ngawe aki ke tau fai fatongia ka ki nau tonu. Sea ku ki whehu be aku. O kake ko mea kono mea ki ai. Pehu i. Tari pe whituna. Ke o matchmeni mai ka usai. tokona puaki. Ko lau ngā. O lava o whai iha i meiri. Pe kupau pe ke au tonu e toko taha lau ngā ki he ofisi kai toki lava whaha ngā ue ki ai. Maro. Pea mai se wharerea. Sea, e mea koe he whawhonga tonga tapu raki koe launga, koe e taha whukia o ngahi vai anga, o ngahi whetutaki. I he uhinga koe ni ko pau ke mahino au pito, ko hai une whai launga, pe tohi, pe aha pōpō ki ai. E kau kutari pe he taimu o mai launga, i ha whainga whonga pe. Koe tōnga koe nio kou whai kia whakaamu, ka pai whai launga, o mai maha ki tohi me he ofisa koro. Ai pe ke pune whamahi ka mai whawhonga ke whamahi no i pe, koe tōnga ni ukui ai launga ke awe, ke lava te pire, i he potu ngāue koe ni umahino koe launga nai tāwang he aho whē, mai aho whē. Ka koe tōnga i okui ai, koe mea kou mea mai ai koe, e mi tā whonua o loto ke oange ha nau ofisi sea komunikakatu. Ngai ngari holo apito mo veku e ui e ua ngai aone. Ha mai ai, tōna koe tō whakatokolahi mo kau polisi ia ki ai ka pau alu ke tōnga koe ko launga mai ke whakalahi a ngā ofisi ki ai. Ko iwi pe ni kulama whakakatoa ai o motu mama o taha. Pane afi whokia ko e ua ia nai tonga tapu pe. Ka koe ahoni o wahe whokia ma wahe. Ka tui o wofiange e wholau mai me e ua ki tonga tapu i he wholau mai koe me i wawa pe moha pai ki tonga e ki. Ka koe mahino penga te awe ai lawa koe ni o tui nai whai a ahia te kamatanga o e tau ki hona o ofisi. Nā waweni pepe mo e whaha whakaukau a uro i ombudsmeni ke whaiha ane whakatūtō ke whakakau atu ki ai pia mo e kore koeni a egni staff whanua. Ma pau ten hangai pia tuhu i mai hakonga api o kata i he pumpongi ni whakawho whaia nā lava ke toka te wai rewa ai ngahi ngā ue ko ia. Ka koe ngahi mea pehe a pau la mai o mai no mai ahon fa fofa ko nga ka te e to ari wa ki ai api ko ko to ka ki ai ko ta fu ki o nga we e tai mini fa o atu ke e fa na ko mai mi muri mo na ngai mo tai to hi na ke i ki fo pe ko to la he na no fu pe ke na no fu pe mo na
ngai api. Ka koe taimi ni foki ko maha mahinu mai papau. Pau ke lelei mo accommodation ni. Inau si fono ngā ki wawa maha pai ka maha foki. Ai wani wā ka pehe ki ewa i he fonga koe ni o pio lelei pe mo ki feitu ke nau si o hao ke ano foki ai. Ka koe popo e pa whamaloat peo he. Whimea mai koe koe e mista ka wiai. Ai ngahi ngā oe ke ka hau pa hanga pe koe office koe koe constituency ko o ewa e lawa pe ke lawa pe hamuha office pe ka tā pe hako ngā malo o sea. Malo. Se o malo, Se whare o rea. malo pe oia he tari se. Tu o kutoki ai ate fo I whale ea kui koe fo I office. Whai mo ane ha motu aki ai ke ta utu ai. Ko mau office pe koe o e whakafofonga ake ta utu ai. Whai mo apoini ha taha I he fo I vouti koe. O koe kau staff he koe pānga e ua kilu walu mano taha afe. Ko mea kona whakamatalata nenai ai mamafa o e hau mei e ua ki heni ke whai ha mea. Ko mea ko whakamaloa ke pōngan mo ui. Ki he ngawe ake e tau whakakaukau lelei, to o atu e ki I repi o ave ki ai, koe ahoni, toki haupe ai toko taha koe ke whai ai CV o ka fufi e mau. Na toki hufi he e ampastoa se nana o tokoni ke whakawa e lepi whai maha ki koe e ua pa o whakamaloke. Ko uhinga le vai e koe CV toto, koe lahe CV toto mo CV ki he wholau mo mea whai pe i o gato e hau ki. Te nau hau ki heni kai ake nau whanau I e ua. Te nau hau hen kai ake nau monu manu mo nau ngou e mo mea koe. Te nau ot no te o sa wike taha koe tari o pat meni, kuto o ina sia kai haa. O koe mea ko uhinga ke tau whakawave moa mo whai ake tau whakaukau lelei. Koe api ko tokanga e ke o ange ku where a kere e ua lava aveia. Ka koe ku uhinga aku whai mo ave haki mo tua ke ta utuai o tari launga e kakai. Sa hapa e ka pokona e ofisi malo I lava ia. Ka kou kore tau ave haki motua ke ta utuhe. Te ngawe ke atu hakere ke toki ai e ofisi. Ka ai pe feitu le ia ke ai haki motua ke ave ke fai motari tari launga. Malo se. Potu ka popo. Malo o eki. Whakatu e. Tika ono. Kau tawa e nea whio. Mea mai pare mea tonga. Se koe vauti whikanima, koe kau ngau whatipo me tika mea whio. E ko hatpe I he vauti au eiki e whalukfua nau paceti ko 1.5 miliona. Ai koe wano whapaanga e puleanga tonga. Pa koe 0.5 koe tonga ngahi projeki ko tonga I he kautau ni a whio. Ai a kono whaikiki koe Pokalama o ku Nima. Ai koe Pokalama koe he leadership and policy pe koe whaapure I mo whare I. O ki ai ua pointaha miliona. Ai whaiwaheia ki he Office Koe Minister, Secretary pa mo Corporate Services. E Pokalama no wā koe Foreign Policy pe koe whatutu ngau ki muri. O ku wahiki ai takilu hiwa mano o afe. Ono tolu koe Overseas Missions pe koe Office Staff Whekau a tonga ki muri. Ai whaakiloto ai tau Office koe ni Londoni, Kampala, New York, Beijing, Tokyo, San Francisco. Koe Okarani, tau Office koe Honolulu, Abu Dhabi, pa pehe foki Office koe ni whakawa koe I Suva. Koe Pokalama no wha koe Immigration, ku whahaki ai ua miliona tupu. Mo e wha o si a koe whikanima, koe wha ngai wha protocol pe koe Protocol Services, koe ua kilu ua manu. Tia koe ngahi iriu koe ni he patseti me he tawhapanga lotonga ki he tawhapanga fo'ou. O matunga ngahi hiki mo ngahi holo
i he ono vahe ko ni apanga. E koe lahi koe ngā whiriri o aki sea o mātou ngaia i he whawhetong paanga. O hiki ai e patseti koe ni i he pokam whikatolo a ki e 1.5 miliona. Koe immigration ni holokia ki e wakilu. Koe protocol services o hiki a ki e ni mamano a ki koha hiki lahi pe koha holosi. Koe leadership policy o hiki a ki e takilo varmano fituafi ni mangiao. Matunga pe ni he lahi e whiwhora aki toporeanga. Koe uhi koe ngahi commitment whatuporeanga e poreanga. E area i ngahi tarite papewa ki e ngahi ngā ue o whahoko i tau whako me o whanoka maha pise. Koe anko tu koe ni e kau ngau whaporeanga i he whako ni sea o ku tāna ki pēna o overtime koe uhi koe tōsi koe ni kau ngau e pēr moe lahi nau ngau e. Pēwhoki ki he whawhetongi pāanga pe currency exchange sea o mātua nau ngau koe tōporeanga. Koe vai an koe pānga tonga whimau ki tau hanga o top up koe. Ai read koe ni. Pēwhoki he tāna ki he maintenance operation. Ko hiuki ki tau toe langa whare fo o ki he office koe tau whika wahi ki suva i fisi o ku reni pe. Kia ko no establish pe ko no foto ko ni office fo o ki a ngai whamore make ki ai. O mātonga hiki koe ni purchase of goods a ki e takilu wa manu seo. Koe nai ngau koe ni nai kamata pehe tau ni sea. Pea whima ke whakakata koe i pos kamata e whiarea ake pureanga tonga mo pureanga fisi pa ko whapapau e whetu ke whae reni mo whahoko ngā u ki tawhika wahi ai ko tāri me e whatatoko ni pa mo pureanga tonga. O tāpe ki toki aha whamarana sea potua. Foto ka popo e o tau whitu, mea mai. Sea. I tape pa moe sea pepe ke hau iki. Koe ki toka nga peo ke pia koe ni. Koe vouti whika ne mani. Toi pe foi vouti ua wha. Toi tau aho tau tolu e fitu. Ka ke vahe ua wha a ke fitu. Koe ki foi vouti pepe o ku tolu pe wha pe tei. Ka koho hanga koe o whakawawe i go. Kamatake o ke wara ko ke hiki koe. Ko pehe e sea ke tokoni ke he tau. Koe whainga maari e le lei. Ka pau ke whimau ki tau whoke tau toki ai. O te ki tau paloti e tau tō. Koe e sea. Pake whainga mo mai taimi, pake toanga mai ki tau taimi ngā ue. Ka o te ki toki mea ki pe koe ki ta fulu i au. Koe ki sai ki au. Koe kua ngō i fu wawe. He u tau whetakai mo u pepa ke te wiswea mo i mea koe ia. O whata tau ke ngai whakamalanga o hake. Koe kua lou poti mau tolu. Ke mau mai pe uma o si. Ma whonga ko kola ki e whituna ki ke malanga mai moa. Koe ia. Ka ko kuinga pe kore ke e fu taimi lahi pe. So ka pau te tau lera i rato foi peisi koe ni. E ospe pachetia i tau. Ahoni. Ka ko kuinga o ku koe whakaamu e ni aku ia hoiki. Koe whonga koe no whatu e pacheti, o ko mai hinga i potu ngā wei e nau palani, mo e nau costing o awe ki whare paanga. Koe maua e motuani o tu uia e whare paanga. Ke whiti mo e nau pepe sea nau toro. Ka koe ui koe langa ngā ue fo owen, o kou whalala ki he atamai ia, e pare mea aho. Koe tāna ki penia aku he kuosi mahino ka te auia koe tau whetakai pēr tau tōru koe ni. Ka pau hei kai ke tukuange ke tau atahina hono tala noa i angai whakakau. Koe whainga maari e pene taha.
he tau wharearea ko tope. Tau wharearea ko tope. Ke tau alu whakaikiki, whakawhoipotu ngā ue. Ke tau o hake ngahi mata vai o mai he ngahi annual report. Ta koe hae palani hono mitigate. He kuhange ai tau ai patse estimate ha foi kamata fo oupe. Kamata fo ou he tau ki he tau ki he tau. Ngalo e tau tona tau os whakatau e u equipment he tau kōsi. Ngalo ia. Toi asi mai peia he patseti estimate oi. Kau hange o mai ke tau tokanga mea tau toki ai. Nā whakatokanga ngai tau mai ki mua. Ai allocation whamano. Kada koe ko ki Man Samoa. mo fito. Se na mai budget e puleanga o se mai na ta mo ko ke fare ale. O wi kai ke ma tu ma to ke ta o fia ta fia mea. Fica mo budget. O koe ke ilo e mo to ani. O ilo no pe koe. Ha me koe ki tau ngau e a ke taimi koe ni hano tala no ai. Ai ngai me au to gang ke hoi me mi pa e fale. Ka o pe he na to atu pe hatai mi no. O se ni mai na taha mo ko ngai ni hono tuk mai ke fale ni. Nei ave ki ko mi pa nga se. Le ai ngai whakata me ai pe e to tap ni mai na se ai. O ia pe na ka tau tukwa tau trai mi ke ta noa ia ngai fika ko ni. O ko mai ko ni e mi sa pa nga reo. Malo se ko ki to on pe. Malo. Sea. Koe anga maheni peia i he wharei. Ai o mai ngai patseti koe. Kono whainga ta ainse, ai kai tau lawa tau tō, toi ririu e matai whika koe he makatuunga e matai whika e koe he palani ngā ue. Ka pau te tau ririu e ngai matai whika koe, pau ke ririu e palani ngā ue. Ka pau koe mo'o nia. Ai ko kuhi ngā, o kai ke uho haa, ke whotutu koe ni. O ko haa, ki he whakama opo. Ke hange koe whakalawe ane nai. O mai kamata fo oupe ai foi estimate tau ko tope. Koe uhinga i toka mua atu. Koe ui, o fo ou. Foi vai hala fo ou e. E kei te unga oe lea koe koe kei si. Ko pe koe kei fresh. Ai pare mia e aho. Ke tau toko ni. He wange ko lau na ia e ngahi patsetia na hulawe i he ngahi tau mai koe. Whakatau equipment. Toi hau pe he patset koe whakatau equipment. Ko kuhinga hange ia foi kamata fo set up office ai no equipment whai up. Kau koe mea ko ngoi au he kai ke e whonga ngā ue koe ni o tui e whātoka ngai e pare mea ia. Ke tau whapang hoko. Ke hao whakataha patseti mo ki annual report. Ki summary. Oi mea nei. He ko whaingata ia mahino ka ue whonga ngā ue. Ka koe mea te tau peo o mai. He ka pau. Koe angai whakakau ia. Ke tau whakatahamhamu pepo alu. Ko whotua tau sea whai mo tau tari tau tore estimate. Ia pōpō e whatu koe. Ka tau puke e pare mia pa mo kabineti. O sei ho whatu. Ko ia. Ka tau puke e pare mia mo kabineti. Ia pōpō ki ai. Oia kuloto ki ai. Sea ka tako ki whakahoa atoe ma patseti koe ni sea. Ei fo tangata whiki la. Whamalo pito ki he karemia, misa... Pore pe tangata pu nima. O ke whatu upang os pōpō ia. Ko kore ka mua ko fuatua toa ke tau lere peho pokalama ngā ue. Ia pōpō ki ai. Ko hinga pe koe uhinga ia ko ne o mai. Ko tu ka uhinga mau inga pe, o ne pehe ko ngā himea koe. O ne pehe koe ngā himea ia, asimito te fiton ke kupu wanoa. Ko mea ngā ue koe. Koe u nau whare mo mea tau aspe ia ka koe whehui i whauka hai mea ku hoko. Pako tui koe mea mau whakatokanga atu ki ai. Ke no whao koe estimate. Sai, whakatu. Ka koe tui koe mea ai. Sea ka koe whamalo pēr oe mai e paset koe ni ka koe wakai ki he plani ngā ue koe ni o ko mai e he ekmista koe ni sea.
Ko pakai ki ai ngahi mena ne na whakatu ka koe ke tāri. Ka ki mua sea ko kore peke o haka e pēo heni he ku mana tui e mea koe ni. Ko hi o ku hanga teo koe kau ngā ue i potu ngā koe ni o ku nau whia whoki na doria ki ngai whapure anga. Ka ku haka pēo koe ku mana tui. Ni koe ni pehe. Ka ko tui pēo ke katak pē i pere mea ko hi ki whahanga au i ki ai. Ka ke tan wha koe ia. Koe ngā ue koe ni koe plani ngā ue koe ni ai me mai he potu ngā ue. O koe ngahi mera na whotu mai ke ahi ha wa whaka diplomatika i weringa tonu. Kana na whotu mai ke ahi ua poine ni mamriona, koe ke maha paanga ki ai. So koe me ngahi mera na whaka mai whotu rewa ha ofisi i Geneva. Koe who Geneva koe whaitu senta ai te whakatau aki. O koe ke na ke tari hano paanga ki ai. Koe ngahi mea ke to whakarerei ai ngahi ofisi kawe me ngahi office koe murina na o mai koe ono mano whaafi ia. Koe ke tari ngahi me lakanga koe ia. Te kou whakahifu me ngahi mea ke heke hepe. Te kawe whukpa mo alu koe ne tau passport, e-passport. Koe mea mahu inga whuki ia. Koe lakanga mahu inga koe ia. Ka koe peke ueke whapau peku hoko. Koe mea koko mai i he palani ngā ue. O nā pehe koe te mao pāngai e tahaua miliona ka ne lawa o whakahoko whatongia koe ni. Hoko i he tau ko tōne. Ka koe whumea mahu inga ni ke whaimo tau alu. Ka koe whehu ia pēu heni, ke koe wheheni he passport i he paanga patset koe ni, kua paanga ki hono whakahoko rewa. Ki koe lawe pēu na swai ngā aui mai ki ai, koe hi pēu ko whe i heni, ke koe waa koe ni immigration, o kua spē e paanga koe ki hafu hiki whe i ai. Ka koe konga mahu inga ia, pa koe eke pē koe hae tō konga o ngā aui koe ia. O mai no pito pe koe ni ku lava ke kamata ofisi i suva. Ka ko tu fia mātua ni koe ni. Ko hi koe lahi fok. E ngai mea hoko i fisi koe kia tau ofisi pe koe ni ku whamalo pe koe ni ku fotu mai ofisi koe ia ke iai. Ka kia sea ka ko ngahi mea ko whatongai mai i he whawhiona ke palani ngā ue mo mea ko koko. O mai he patseti. Ko hi ko sea ko koe ngahi mea koe ke ka ko eke pēu I ngahi mea koe na kai te tāri. O koha ne ue sia lahi ai hongo ngahi ngā ue koe nu te teu ke whakahoko e tau ni, pe ke toi whakalaka ange. Tau te whito ke mea koe ne I passport. Te whe. E ko hui koe lakai ki mua e whanua. Kai ke sea koe lau whakalukufua pe sea I ngahi mea e wakai hifo I he plani ngā ue. Ka mue mea koe no mai he estimate ke whakaivia I sea malaka. O se pa whatapat ki e whaituna o kimpa. Koe ke tare pe mena tokan ki ai e whawhunga tō tapuni ma. Whekau aki pa mo office for all koe nai for tō I e pa ngā ue. Pau ki hoa mea for all ia se ngahi office koe nau for tō mai. Nai haa pe ngai patseti koe ai pot ngā ue I e kohiri. Koe tau e nimha hongo fulu a se u whakaamu koe ia. Ka I he ka uhi koe ngā ue koe niko lava whahoko whakaivia I. Nai prioritize pe pot ngā ue for tō koe ni ai office koe ki fisi I suva. Ai o whapaanga e estimate koe ni. Pea pe whoki ki he langa for all I he tau wā whengau akpa mo Australia langa for all Canberra. Ka uhi ngā ia ai 1 miliona tupu kou whahe koe he ni. Ko ne kakato mai ke whapaanga e ngā ue koe ia. Ko uhi whai whoki e a rea pa mui puranga Australia ke whawhetong api. Ai ko tau whake tau tolu e ko ngā api tongani ma Australia, kai whaki ma Australia ko ngā api I Australia ma tonga. Ko ne kakato ni ngāu ki ai kamata ki whakaivia I he pōkama ngāu ko ni o ku whapaanga I estimati. Pea pe whoki ki ngāu ko ki suva, koe office koe ni na e wholoa pe hono whakakau I he pa ngāu koe pot ngāu pa koe ni ko au ki a tūunga whima ki whapaanga. E kike tū noa I pe ngahi ngāu koe me whakaamu ki Siniva, pe whoki ki Weringa Tōni, e ko tupe tō whakaivia ia a mui, ka koe tūnga ko ke koe ngā weu whima wai, ke whahoko no whapaanga ngā koe ki whisi pa mo Canberra au ni. Koe pānkuen ki he passport I se me pe ka whawhonga, koe passport I u whahoko e ngā ue, e pot ngā ue pa mo e IOM,
Aia koe poka mangau koe nina e whakahu mai koe poka mangau e tau e ono. Peha ne pe fo tu ke tusi fo tau pe tolu. Koe uhi koe whima viviri koe ki passport ti mo tau sistemi. Sea koe mea koe niu whapaanga ia me he pureanga siapani. Pe o ku hokwat pe ngā ue ki ai e pot ngā ue. Ki ke iai ha fu whemaulahi e he tau patse ti sea koe uhi koe tunga kou ki ai a tokon koe me tō pureanga ki pokam koe ni sea. Pepe ngahi whamara ala. Tara pese ke toki huatanga he tarika pa whimai ka whafonga. Malo. E kino pere te kaua. Tōra, me mai. Rase. Koe mea e pē, o kūtokanke ai sea koe taim koe kou whakahoko ai koe li riu kakai. E o office koe pūri. Nā a te wholau kita, o kasien he pēsi koe ni matolu o e tohi whatau kei budget mo e parani. Waspe ai, ai ngai ngau whaka immigration. Koe taim koe te li riu kakai ai, me ha kakai e tō pureanga ki ha kakai tōma. Pe taim koe te whoki mai ai koe o whakahoko koe tangata i tōma ki tā. Nā te mawahe ki taia me tōngan pia more ai tau tāina mo monu na ia ki tā ki he api. Kai whakafoki ia i he tala whekau pia mo e potungau ki more. I tai mo whakafoki ai, ne mau kakatorewa e ia monu ko ia. Ko whehui pe sea, o waha whemahino ake ai ofisi immigration ni pia mo e office whanua. Kai peheke ho igno pere, whikau ake pia mo ngahi monu ko ni o e kere. Kono ngaha whoke toi whoki mai a tala api. Whoki mai a tala api, koe tangata i tonga ia, hiri ko ia, na e more monu ia ko ia, e taim na e hoko ai, koe tangata more. Ka ko whakaata koe kore, i e taim e koe kou whae ngā ue, o toi whoki, o tala ki he office whanua, toi whoki tala ki he mau tofi a, koe me mipa koe ni toi whoki mai peo mau, ai monu na ne tukuane ki hoko, koe tangata i tonga i more. E whehui bea sea paro. Tamo e feita mai sea. Kon pandemia. Ia tamo e koe me mipa whare koe ki tari at peke he mea ko o mea ki ai e kino pere. Whikau aki pia mo e totonu koni koe i he liriu kakai ko tui koe mea kuhinga mai ki ai. Koe laufo ke he sit sendi wā koe talu me he tau wafe maa fitu. Hono tari he wharearea pa mo e pureanga e lao sit sendi wā. Ka koe kimua he wafe maa fitu. Ka pau na ia hataha na iliriu kakai. E more katoa a ene totonu pe kone ngahi entitlement. Koe tonga ia o au ke kere. Ai koe lao kere pe ia. Pea hiri kone ai tau wafe maa fitu. Na taria he lao koe sit sendi wā. O kungofua ki hatangata i whanua tonga na e osi liu kakai ki mua he wafe maa fitu. Ke toi foki mai o readmit. Ai ko readmit ko ke toi foki ange ene tangata i whanua tonga. Ka e hiri koe hono mau ene tangata i whanua tonga. O ke kai ke uhinga e toi foki o mau e totonu koe na ane mau ki mua. I he hange koe tutuuni koe ki mua mo lao i mua he wafe maa fitu. Kua pau pe ke toi apply ia. Ke mau ene totonu ko tangata i whanua tonga ka aku more me iai ai ngahi entitlement ko toa. Na ne mau ki mua. Koe whatata ki ai. Ka pau na e mau kere a sione. Ki mua hi wafe maa fitu. Pea liriu kakai ia. O kumore rewa ne totonu ke no api tuku hau. Pea mhono api kolo. Kua hoko ia koe muri. Toi foki mai i he hiri o wafe maa fitu. Aia me wafe maa maluki ahoni o liriu kakai. Kone liriu kakai ko ia. E foki o hoko ko tangata i whanua tonga. Ka ukai ke uhinga e toi foki o mau ene totonu ke no api tuku hau. Pe kono api kolo na e to'o ki mua. I he ne riu kakai i mua e wafe maa fitu. Ai koe whakamahino at pe tuunga uke he lao e tau lao sit sendi wā. Ai koe readmit.
Pe koe foki mai, o ku kei more pe entitlement ni na ni mau ki mua. Malo sea. Tapi se ko tana ke pingi me ko ni Mr. Lau. Ka pai formazione o toi foka fo o ko tonga. Pe a nai lahi sione time ko nai awai o kum fonua mau. Tanga tai fonua i por anga muri. Ko time ko foka va. Ka pa nai lahi sione a matiu. E formazione ia o lahanga matiu ia sione. Ai ko foi me ko foi ma ke famala ala sea ke mahino o ka pa nai foka va muri a sione e time ko nai lahi ai pa to ni monu ia. E foki mai Oscar waf mafitu di riu ko la ko ke tu siri se ni. E ki ke fok mai o whakava he tūnga ko na ia he time ko na to ai ne siri se ni. E fok mai o lahi anga matiu ia iai. Ko ia to kamata ne tangata i to ngā ana me time ko na whakafo oai o se waf mafitu o tok lau me iai. Ai o lahi anga ni ia ko na si iai. Kamata fo o ia me time ko ia. Ko ai piki whamana ala na iaha mauhala sea o toi whakakato. Ko uhinga na mea ki ai e toi pai mea. Ko ne foki mai, kamata fo o ia, mone ngahi monu ia, kamata fo mone ngahi monu ia, e kiki ne lava ia wha foki tunga kona ia ki mua he taim kona nai more ai e ne citizen i sea. Sea koe mea anga mahin pe ni he lao tal me wak mawhitu, ko whatongai peke mea hi ho e ki, ko tunga totono nu ki ai lao au ni. Malo se. Malo. Se. Pata fitu. Ka hoko mai ni sta fonua. To i toka ngā me nau malanga i ki he. Ke whamalala kon whai mai he ke minister lau pe moe. Pare mia. Ka koloto ke whakatontono e mako e sea. Ka pau koe ea koe te keke ti volde kere ki a koe. Kei mo uipe ai lane holder pe koho tamai. Pea ke foki mai o liriu he ose wafi mafitu. Te keke mālolo ho tamai. Koe aho koe e mālolo ai. Koe whihu i pe uku tangata i whanua tonga. Pe uku kai tangata i whanua tonga. Oku ne kei mau pe ene ea. Koe isi o kou na whakatala noa ai. O koe te mahino kau. Pe koha kere na mau ki mua. Ka koe uhinga ina aku ki hoko ea moe privilege. E te toi foki mai. O kore e te tangata i whanua ua. Ko uhinga na mauhala, he was hoko e keispehe. Ririu ka kai he tahiwa noa, more ai hono ea. E hanga rewa koe tu, ai lao he taimi ko ia, ea he hoko ia. Osi koe ririu e lao he wase mafitu. Foki mai o ririu ka kai, kei mo uipe e nau tangata eiki. Kei ren hong tape. Ko ne ririu ka kai koe au foki katoa ange mo ene ea. Koe malolo koe tangata iki koe whehui. Ko hai alu kai tivori kai ko ngā api. Ke he lahi. O kai si ia. He was activated ene tangata i whanua tonga. Mohono tuunga koe lahi. O hala mau koe. Kai kei te foki mai au ke mea koe mo asi moa. I ai pe ka ki whamara la tu e. Ko ton ko au ton o pita mea ko ke mea mai ki ai. Ko mea kono ku mea mai ki ai pare mea mo ton pare mea. Mo ki whakatonton mai ange mea kono ku he kia te au o ton wangi mea kono mai toka tapito. Toko ke o ka pau mate tamai ia. Ka kosi liliu e foha maria ki he. Na koe uhinga mo mea ki ai. E paurewa ke he tala noa ia. Ka paurewa foki mai e aia o ke mo ui tata iki o riliu ono tonga. O ku oangi hono monu ia koto ki ai. Ka peki ai ia. Ko hai au ki ai. E ave ke whikaua. Hange ka mea mo mea ki ai. Ko uhi naus riliu mori ia. Pe si whafoki ke ea he koe ni ku foki mai. Koe o pe he kum whanua. O pe whenga mo tau whanua. Ai manga ha mo ki mea mo minister whanua mo ki. Mahino ka tewe mea tonga tapitu. Malo se.
Ki mo ke o hau ki ngai whihu ko whiwho ke mea koe nea kia tonga tapu nima. Ki he mahu inga koe e pot ngai koe ni, ke tau kosi na mau na ku mui wholau he tampili nisi. Ki ngai whitu koe ni Ken Pela o Kalani. Nai e mo e whai male ke wa ki sua. Ko whai aku he tau kosi koe. Ko whai au i he minister koe ni ke tapu ki he ngai ngau e pule, ngai lalahi. Ke sio ange ki he anga tu unga o ngai whitu koe. Ai mea koe e kipare mea. Koe ola o e mea koe ia koe ku mau e kere a tonga i koe lahi ange. Pea ko nu sila o fufi e mau lahi ko hi koe uhinga whaken sea koe toko lahi koe kakai tonga i muri. O ku riu ngau ai kakai tonga koe tonga. O ku fika mao lunga hange ko Australia koe toko fitu mano ke walu mano. Ko New Zealand me i he taha kilu, toi ke hanga Amerika e. Koe nau entitlement pe koe nau mea koe o ku nau whaka amu ki ai, pa koe mea kuanga e nau sio ki ai, o ku nau kei tonga koe ia ha nau kele. Ka kou fuki mea koe ne whihu e tonga tabni mahe ku mahu inga. O ku ia ngahi whatongia ia o e pure anga, e sisi ange whakamore o ka ave ki he ngahi ofisi koe ni. Ko whatata pe Australia, koe e kai whao ngari e maua. Ka langa ha ofisi lele e mo whakakau ngāwe. Koe umea e ku whamatala tu hei pare mea ave kei. Kau ai me ngai mea koe ni, koe ofisi o matoru ke mea whakakere. O ku kei mahu inga peke kakai nofo i muri. Na toki whoki mai ene maua ahi me i sene mai na kuosi. Ai o mai koe kakai mo i ngahi la unga pa nofo ai o sio ke kai ni fifi. E nau ngahi mea ku eke. Pea lava e whai tala noka, koe sio ka matoru, to tonu ke iai kongai ngāwe, ke avia tuku he ofisi koi sene, mo amo tuku he ofisi koi o Kalani. Pa koe ke u, maha koe uhinga whakapatseti pe ahono, i kai ke tāri e mea ni i. Ka ki he kaha uia sea, e waweange mo leleange mo saiange e whatongiai, o ka whai he wheitu koe he ka ngāwe, u toko lai whiunga mo patseti o kulele. Pa ku whampe ke tau tari e voti koe ni, mo e whakakaukau, ke tau hiki whonua ke ngai whonua he kua tau kere. Ko o Kalania e sea ko atalanga, whie mau i ke whai ngāi lahi ke. Ta koe o siai ai alea pauia a tonga pa mo Auckland Council. Ko silio kua o Kalani ke ngahi mea ke koe no tonga whai tai mini. I he whakatau aki, i he ako, i he mo ui. Ko ngahi mea whikaka mo whiluilu aki e ako mea ke he nofo ai kakai. Ko pehe sea o ku tau kei hanga pe, o tuku ki mui ai mahu inga ho taunga hei office koe tō pūranga. Paku popo o ka whai ngā whotutu pe me po ngā koe ni ke whai ke lele yangi. Ko e lera tu koe ne tunga mātua koe ni ke whai whatongia mua ahi ke ngai waifu. No lera mai kau ngāwe me ngai office. O awhori mātua mo whakatau kei mo kau he ngai whakata. Ko no wansea koe mea koe ki he kere. Ko pehe sea ke ka pako ha mo ngai whiu ke tuku e ki he e ku vouti, paka i kai tuku ki he ku ripoti, peka i kai pa mo mea ange ki office ke tau tala. Hei mista, tari mai mua e mea ku nei ai he whiu kona ai tō tapti tō. Tuku e mea whakere koe to tonu koe a tangata ke passporti. Ko tari e kere ia ke whituna. Ko tari e ni sea koe vouti e nia e potu ngau e whakatiplometika e ni awhio ke mautoki o mai e ngai whiu i he vouti totonu koe vouti e potu ngau e whanua. Ko kolea tu e. Ka tau whoki mai ki he mahu inga e tala noa ke he vouti koe ni. Koe ngai whiu ia koe ni o mai, koe ngai whiu ia koe whitaulake o mui he aho kotoa i he potu ngau. Ora pitu. Pako tu iau ia e tawata tu e ke kaiho a tāu ku tau kei lere ta tu e whiu i ke kelkele. Ako kore pe, ki tau... Me whilalo kai, ata mea kai whi maria tō taptitu o tari whai. Sea, o se maari au ia, koe ku tokanga pia koe he mea na ula kamata i whamalanga hangi koe ku lawe nai whai ane a whi. There is more than one way to skin a cat. O kai te uho haau ke palani mo whakatutu he te tau mai o mai tau ngai whakaukau. O ko ho haau ai hakange kalaki ki whika no. O ko ho haau he ngai whakaukau koe ni sea ho tokanga, ke tokanga i kina he paremia. E ne langa fo au koe ni. Mo tau amana ki tau he ngofulu ka hoko. Ke ne hanga whakatokanga.
Koe palani o mai me ngai potu ngā we. O koe kai ko hatufa me a kai ke pehe ke tofi I konga pe. Tofi I konga. O nau o mai e fo I mechanism system mo e nau palani. Koe u component e mo u function mo silini ke whakaiwia ia. Ka koe anga e tau funga ngā we sea. Foto o mai ni mangiau ni makilu. Tari atu e ua kilo. E lava fe. Ke tau maua e merie o e whakakaukau o e tau fe tuku me he luo ki tua. Ka pau o ku kore mai he potu ngā ue. Mo e nau palani. Ko whotu a tupu. Pe te moutara mai ange pe ko hae mea e potu ngā ue koe ni. Mo e nau palani koe ni e whai. He kai ke oange kakato e mea ngā ue mo e resources o nau kore. Ko hae lewa e nau mea e whai. Ko e nau PPC tape. Ai noa ia pe. Ai ni poko tau sio he atita. Ko me ego isi o ego toka ngau ke ai. Tau koe ngau hui ngau ke whai he ahoni. Ko whatokanga mea, ko e tau langa. Whakamao popa. He tau whakapanga ko e ni. Ke tau tupu. Tau tutupu. Whakataha. Mengahi mama o. A vai la polo he whare. E anga e whakaukau. Me eo ku tokang ki ai. E o tokang au ke utoi ririu e pala ni. Pe te utoi oa te whakaukau. He ku kehe. There are 1,000 ways. Koe anga e nau whakaukau. O hake pai whunga ngā ue. O hake mea ke tau tokang ki ai. Ke hoko atu. E tau hanga. O puke ai whalala e kakai. Ke whahau whatongia me whareni. Anga i whakaukau sea. Foto pa popo. Pai matapu e sea. Pea mai. Malo pe sea ko hiko ki whainga maare koe. Koe lawe koe ke pehe koe ngā hipotunga ange koe ni koe ngā office mei muri. Ang koe mei fisi pehe o mai he patsete tau toke. Koe ke tonu e sea. Koe mena mau ai ene mea koe ni ki fisi. Na e a umai e matua whaiwhekau ia mo e tō taha ngā au e fisi. Auna tonga koe USB nau pehe koe kore mai. Malo pe nau tokon ke pōhiri. Kana tau mai koe viviri e whatongi. Koe mena ai e office koe ne pango ne tau osi. Ko tui koe mea ia ke whaha tupakai ki ai. He koe office koe ni weringa toni na se te whikia ki mua. Pea pato tuku. Ka koe mahuinga koe hanga he whotutu ke tau tue whakai. Koe mena mea ke minsta. A koe ne whanua. E tau kai koe tau kainga koe mei muri sea. He koe tui mahuinga ia ka tukapaku tue whoki mai pia ke mea koe na ke tau alu koe ne tau passport i whaka elektronika sea. Ko whakai whau ke he estimati koe ne wa immigration, wai toko ni koe hiwa kilu. He tau monu ia, koe toko ni mai wa koe i wena ke mea koe. Ka koutu i pe koe kore pe ki he potunga aue ke vave ka pau e vave. E toko lahi ia ke whenga ke tau tatau atu me ngai whanua koe se. Ko taimpe tau sea ko whoki mai ke pe siwa taha koe ni o palani ngā aue e potunga aue. Ko tu mene u miho koe ngai potunga aue ko toa pe. Koe ai koe fua koe mea te mau hang koe ni. Pesi ua taha. Whau mo tataki hono whakahau koe tūtuni whakawaha pureanga tonga ki muri. Tako ai mea fua koe whakatontone e tūtuni ke kau ngai whakapolitikare. Diplomatika. Koe ua anu ua fitu. Mahalo koe tūnga lolo tonga. O tui mahu hinga e tūnga lolo tonga ua nima ua ono. Pese te fitu no. Koe mea kou nau o mai nau tolu e nau pehe ke tau wānu wa fitu. Pesa pehe fitu noa. Ka kou whatonga pehe ko toe ngā tāket koe ke tau kauri, pehe i lalo fitu noa, ni manoa ni. Se eki ware mia ke tau langa nau tolu e. Ko tu mahu inga ia ke whai mo o hake ngai peset koe ni. Ke whai mo whakarerei, he koe hui koe mea pehe whakalakalakai. Koe ono noa, nima noa, mi me ngai mea koto sea. Ka ko fe mau pe ke ki lave ke me pesi wa fa. A kupu o no ko plani a pure whakata o me mape i o whunga ngā ue o e
Ka kia whire whakatonga ia ko me SOP, unga SOP ke he process ko halanga ko lere ngai mea. Ka koe mea fua ko ai ko whakakau ai mape i o whunga ngāu o CST SOP SOP ko ngā ko mape ngāu. Kana u whamau ki he mea ko ni ko ai passporti, ai halanga ko process ko lere fu o lo. Ka tape sia nau nai motua ia na le whakatalo me te motua palangi he ko osi. Ka mai nai ne ka folau na nau i haa moa. Pa taimua nau haa moa ai koe nau ki taimi ko hui toloi e waka na nau whakakau ke nau whoki me ki tongan. Nau ki awhi me ki tongan o ai hapo a aho tahapa nau tok whok. Ako nau whitutaki mai koe ke pewhewhea ngai visa. Ta mai ke whemau e visa pa ta mai angam ha whakamatala paang. Ia ngā koe nau to ki tū ta mai koe ki hen koe. Pea tala pepe mea sai tukua te mau whoki a mau tolu. Ka koutu koe ngahi mea pehe. Wakai ange whonga lolo tonga. Pe kai ngā ke ngatai mape i ange whonga pe foi poine fia. Pe ko toko fia o ku tawhi ai ngā ue pa toki a koe ke whakamo'o ni. Ka koutu tau ko toa hen. Ai mea koe tua, ko hui ka foi processi. Pe koutu koe pau e whakasisi. E mo whakaatata toko whai o whangau eke. Ka kou lawe pe ke hei ko hui ku asi hen. Ka ko hange ko whahine no pese lolo tonga hange whahine no me pure whakawha aku mahi no whakawhalala ni ke pure. Ko me ko mai wano wa fitu fo inoa pe i. Ta toki wanoa ta uhoko mai whanoa ni manoa. Ka ko hake pau ia heni ko uhi ko whatonga i he rekord ko ni. I palani ko ni. Ka ko tui ko e ngahi mea i ke toki whaha tokang kia. Te to tofu. Ka ke ka ku poin whakaluku fua. Ai nga koe fua, malo ai pe pe ka pau ko sili pe se te tau. Fenga pe ko ni manoa me no. Ko hi te pau pe wana au. Fenga pe ai. Kau tau whaampe ko tui ko o mai en. Kau tau fo o wen ko tui pe te tau hik to kangang. Ke ngahi mea ko ni ko hi ko mea pe te tau whakalaka ai. Ai fu misi ni. Ko pau ko fua ni ka no pe mo fit no o yo papo. Le ta fisia mo amo mo me te au mo ofia ke me ko ia. Ka ko tui ko hake pene ko hi ko whakailonga ia. Ai anga koe mea tufua ke koe anga potunga au e mo mea tau whakaamu ki ai. Ke. Tau tufua ta tolu he. Pese te hiwa noa me te au tufua mea ka mea koe heo no noa me fitnoa. Ka ko tui koe os koe patset koe ni toi whakaloto whare ia. Tau whainga ke tau whakalaka koe kehe ia koe. E ngai whanua langa whakalaka eksea pa mo ngai whanua tau tō mui ko tau tolu. Ko i lopa mo whakalaka mo whainga koe. Ke alwhakataha mo teknolosia mo ngai mea koe ase. Peke sea ka ko ki ohake pe ngai poini koe ni sea. Ko tui koe ke tokoni pe. Tau tokoni pe ko tui hokat koe ni e lele iang. Ko ke whaam pe ke popo at sea pa mo whakatonga i ngai mea koe ke tau whanonga tu se malo. Malo? Se. Mea mai no pere mi Tapo e te ora ko va, pa to ko mani wa. Tafi tu e. Tapo e pitona sea koe. Pe tu e mutuania koe pou pe ki e vouti koe ni portfolio koe ni. O roto ke take tokanga e wharene. Ko kau ni he potu ngā aue, mahu i ngā taha o e whanua. E ko whitaura ki angai ni, o tautolu i loto motua. Ko mea koko koe tau koe i kūri wha, ko i kai ke whi mahino aki, ai diplomatika, mo ngahi ngā aue, whakamamani lahi e ngahi tāri te. Ko tau tānoa koe ni, i e konga rahi koe ni, o ngahi estimati, o ngahi koroa, mo ngahi tokoni, mo tau ngahi waa ngā au e ui ngai tau me mipa i e pureanga United Nations, o ngahi pureanga mo ua. O ku fōwea, o ku whakamata a tō ngani ki toa, i e potu ngā au e koe ni. Pako prape i koe potu ngā mau i ngai ni whakonistitutone sea. O kui loto hene mawhai whakonistitutone, o ene a whio hene. Ko tau tānoa pe, ki ha whikau aki, ha tau ngā haue, whakaroto whanua, mo tua pureanga. Pe koe bilateral, koe multilateral, koe potu ngā haue. Pau hene e waa ngā haue, o ne tārai, o i roi o tongani, i e whakamamani lahi, i he tau konistutone, i he tau pureanga, i he lewa i le rei. Pe koe national interest a whanua,
Koe mate mo mo ui ha whanua vai vai, wa whanua maro. Mga doonga ia, ia ka whaaki koe ni, oi whaaki muri. Pango pe, pe kuo, toki e tau foreign policy. Ka mga doonga ko toa, ai ngahi ngā unu koe ni o whakarakaraka ke whakatoka ngai. Ange koe kula vei ane nai, ke mau i ngai whakatangata e tahi. Ko se whakamoone tonga ni he lao e tahi. Ka koe whakamoone a koe ia i he whaaya o e tau tai. Koe potu ngā weni, o matunga e loa of the sea. Ka kura pe pe. Koe waa koe ni e potu ngā e whanua, o mea pe e toki mea kia e minista. Mo ngahi area o ngahi tarite o e whakangata ngata. O spai e ngā oe atonga. Pea whie mau, ke maluai ai malu i o security e whanua he sootia. E uhinga nai koto koe. Ke iaha pahanga ke whakarahi, ke whai hono savea i ke mau e whakangata. Ho tau kau a whanua. Pango ue e tau wā mo fisi i Minerva. Koe koe tūkoni ki he keri koe ngai koroa i kiristahi. O whie mau e ngai whakatotoro e koe ni ke whakamau mau e ngai baseline o e ngata anga o e kau a whanua. Kau tau osi whelotoi ki tatoru mai whanki whanua iki. Kau kei toe a fisi. Koe ngai, koe ui ngai e korawe e sai e tau o fisi. Ke se toro e ngā historical, pe ngai tuunga whakahistoria o tau wā. Sea, o kutoka ngai motua nia me te bilene. Ko tau, koe potu ngā weni, koe portfolio weni. O kuia ia e tau whekau aki, mo tau kakai tonga ko hiki atu ke tua pureanga. Paneongo ai ngahi lao o whakotuku, mihe anga whangatangata o e whewhoronga aki, o whehiki taki. Sea, ke mea o kei whakataru pa uongo re o rahi a ngeia he lao. Pata te whito ke mene whai ai whi mea aki e kere. Ko tui koe vai kere koe, tahai ai whorofora ai uraki wha, ke ouwa nāri e kina atonga. Ko nea koe ni mi austereria ne haerea. Koe dual citizen. O monia a tangata pitu. Ne ongo kuori liu ka kai whata tau ke ngai taim ko whotu me te pire preanga. Ka i kai lava ke liu e ai. He ure si sita i he whare sita o ku mauai. Ai tau tuku. Mi. Ka te lava ke upe. Ai whonua ai whatu. Hau tau tuku whonua ai. O mo ui whakapēteri ake. E kei e a pe e ai he tuku whahoro. Mei loto tatau, hou eki, ka moki tau tolu koe oe api. Uke pe kopu he te whito i lao. Kau ne tata au fiai, ai fuwhaka au huri ke more hato tonu hatonga. E ne tau hatai nā ke ne koroa. Ka kupu aruono, ka pauheka ke te ke kreimi ho kere i loto, e taha. E lava ke foke kere. Kupu waru fitu, e lava pe. Hao toi foki mai, ke toi whakafoki o koroa i o mawhai, i o tara api ke minista whanua. Pa hoko tai minista whanua ia, me mau tofi ia, hono kumi e to tonu, me tau aina ai tonga. Koe tara api hata, o te kōririu ka kai, i kai lava ke kleimi e whikaua, kai oua, kuiai, haki tohi ko whakahoko, mehe ea. Neo mo te kia i riu kakai. Ngai pēa kau urahi ai pēt loko nu mea kia e. Eit minista whanua. Koe wā whakaloto whare pē. Koe whaki mea iki pēa nga mea kia tangata whitu. Whakafoki pē pe ko hai e ku ea. Kai whakanoko le rei e tau nofo he api e uhi ngai whaamiri. Sea, o ko whia mau ke whāna whakatoa ngai e. Ai portfolio koe ni ka ati tau wai ngaki. He koe mohu koe ni a tonga ni. Koe ngā were rei, ai tapa aki koe o foreign affair, mō tau toka. Hau tau tonga, koe ui ngā koe pureanga whakatuki e. Ai waha koe ni, o foreign affair. Pēneo o tau masiwa whakapaanga ki ngai o fisi muri. Ka pau
He kai ti tau ranga me loto hange koe mea he pare mia tuke he taki ako Singapore. Mi he tau domestically. Koe hae tau koni stūtone. Koe hae tau nganga whakakau mea mōburi. E lawai ke tau whakanifo ai. E whukau peau o muri e nau tūhuta i he tau national interest. Mui mawhai whakori stūtone o ui ngai pure a ngā ene apia. Ko pese a koe ka potu ngā wen ke tau wai wai ngai. Ikai, koe parafu. Koe langa kona tau whare maa ki fo koe tangu e hala, koe mara e wakapuna. O mātu o ngai e tofa lelei. Ai anga, o se mau taki, o kiwi. Iafi koe ni tapu lelei he roto. Portfolio koe ni. Pea ka pau te tau fu politikare, politisaise mea kotoa kai ke tau hanga whakatonga e potu ngai koe ni. Taki a halanga whakaraka. O pe open heart koe a Singapore nei pai. Koe nau whakawawa he nau i domestic affair. Kai lava ke nau whakanifo ke fu whakaau furi e ma whai whakamamani lahi. O anga e whakatu koroa ekonomika. Ukore tsea ke whānau whakatoka ngā. Ka aua te tau whakatu pakai ke tāri e whare pāanga. Tuat peke hataini. Whakatonga e putu ngā koe ni. O ka ke pehe ia koe te epireni. O mautu whakapolitikare ki hata whaaki. Koe ui ngai tu whahoro. Ika. O mau pōpō ke langa ke whanuani. Kai makatu unga mi hene. Pea kuia e rea. O whōk mahe putu ngā koe ni. Whakamamana. O nari aki hata ke tue noa peri aki. O whōk mai ai. Tau whōk mai ai ngai toko ni. He ngai kupu keke. O ngahi potu ngā ua. O ngahi vouti koe ni. Sea ko potu ate ke whatonga ngai. Ke tāranga i le rei. Mo tau sio ke māma le rei. Ono whakamahe le rei e potu ngā ua. Kere koe nei ken pera. Kono toka ipe koe pureanga whakatuki e. Pena e tō mui pe tau paanga me tau masiwa ke langa. Ka ko kei paro mesi pe. I e whekau ngā mea le rei. O Australia. Me tuki o tonga he uhinga o tau wā whakatiplomatika. Se koe hanga peki whawa, e wa te tau whuparahi noa ia he, ke ku ngā tūnga ni e tau ka whoki maha tau kakai, koe tūnga whakakaraka o tau ki whanua o tau opai. Maro te se. Io, Davido, malo i no pere fiolaki. Wa. Malo sea, ako kore veke o whakatapat me whaituna, ka mai haueng me mi pae whare ekili. Tangata e tau whaitua. Kai whai peha ki whakahoa. Kai ke toi loi e mahu i ngai a potu ngau e koe ni hanga koe mea e no pere. Tau kutui o ku tau tui kotoa ke mea koe ia whakata me patset koe ni. Sea koe ki mea pēnia o ku tō kanga ki ai i ngahi patseti ka wai patset koe ni e mahu i ngā ke tau ngā a ke paanga. Patseti. Patset koe o atu ngā we aki ke aonga mua usia ngahi tau mua. O tau area i mo tarea patset. Ko patset koe ni ka pate mo mea i pe. Pese pe vau noa. Across the board e ngahi. Patset koe ni tau area i. E tau ko osi. Pese pe vau noa. O osi ngai aki. Tike ke tau. Tike ke whaha no ngai aki. Ai pese te ua noa. Pa koe pōpō e me motuani. Ngau ake patseti. Ki hau sia. Ai tau mua. Pau. Kai ki e whakahala e au ia. Ai mea nai mea kai tonga tap ni maa. Te pire koe ai ola. Pese te ni manoa. Noa te mea ni. O ku kāinga au pito peia. Mo implementation rate patseti. He kohono. He koe anga koe e ku mahino i. Kono tufa koe patseti. Ka pahe kai te ngā koe patseti tau ni. Ko kore mai koe ni makilu e tau fōu. He kai ke ata ni makilu ia. E o peha konga ke te. Mati koe kamata. Whakalaka, tōku whakaosi. Ka kogu whatawanga pe mo tau koe ni. Ke tau tokanga ke ngā ake patseti. Ke aonga, ai palani, ngai whakotūtū. O whai he pure anga. Wakaona wako pe sea. Ko wakai pe ngahi. Ngai palani koe ni tuk mai. Corporate plan. O te ikai pe ke asi mea ia o whakaukau ki ai. Utron ke hako ngai palani kono mui. Ai ngai whakamatala ātika. Pea ka pau ki kai. He kai ke te whai hata. Ko koe pe moa ke aho ni. Ai hatau ko mit ātita pa tuku ke tau mui.
ngai I siu o tokanga kai atita o ku fulai kai kai tau no fonoa tau fai hanga au e tau ula ko te tau hongo fu tau fono ngai ka pai kai tau fai ai me a ko ya te tau he po wat te ke patset ko ni we mo so tu te tau ta Se. E o ka wha, mea kai, tama pe tuana sea ka pehe ke hoi me mi pa komit ka katoka e. Ko ki wheu I no benia ko re whamarala sea I e patset ko ni. Ka ki mu ai o ko kau au pe mo ni ihi o no whakamama whae mātua ki mahu inga o e pot ngā au e ko ni sea. Kono hinga ko tau wā whinga o e aki ma ngai hoa ngā au e. Whakatatau pe ki he whamatala patseti o ko mai e he kabineti o e aho I he pēs tau taha. Ko pānga te au tau pointaha miliona ko mai e me ngai hoa ngā ue. Ko pānga wangi au taha whāpo ni ua miliona ko pānga tokoni in kind. Ko ngai koloa tokoni in kind ko hau kotoa me ngai hoa ngā ue. Ka mahalo ka iaha mea te mau whakatokanga I he palani a pot ngā ue ko ini. O ki I hā I longa hake. Kono tutuku e nau palani. Hake koe o mea ki ai tona tapnima mo e I kau whamalanga. Kono tutuku e palani me whakotutuku o mai e pot ngā ue. Ha e pēstaha fitu me pēstaha walu e nau palani. Alua I ke tā hiwa, sea o ku he kei utai whakaiki ki atu mea e hau e iki. Ka ngai whakotutuku o mai he tau pot ngā ue ki muri o mahino ke whenga ke whao I e wā ngā ue o tonga. He koe kumi a ngai whainga maari e kumi whainga maari e mai whanua. Ngai whaitu o whai kia whakataha whi whakatau ake hange ko siniwa. O kia ia mau pou sea ke whakotutu me palani ko ia. Kia ia tau ofisia. Kia mau pou at pe kia I ka koe anga e whakotutu mo no hanga he pure anga o prioritize e ngai whakamore. O wiko ai ke tutu e ngai whakatutu me tau pot ngāwe ki muri aia o kukawia I he pot ngāwe ku mautui ke toka ngai ko tawhenga ngai whainga maria o tonga. Hare rei e tau patseti. Sea ka ko hanga whe o atpe ki whehui ko ni ke tokoni mai mua hau e ki kabineti ai o ha I he pēsi tā waru nau pe. O ku hiki hake O hiki hake ke tanau kore a panga a taha poini 7 miliona ko whainga ni ke whakarerei ai ngā he whaave aki tūnga o kia I exchange rate my cost of living. A kola. Ana nau kore a taha poini 7 miliona mak mea e hau eiki neongo o kia ai ongo de lei ki he wā koe ni koe o Amerika mo Irani ko ongo mai kia e whelotoi ke tuku e tau. Kau teke mahino hono alunga I he kahau. Pe koe wakai whokoia ki whamatala e tau pot ngau e statistika o hiki hake inflation rate ke ono poin waru se. Ai ka mahina kua osia teke whikai ke mahinania. Mahino pe ai kore koe ni whahoko mai me ngai waa ki muri. Ko taha poin 7 miliona na nau kore koe ono kilu pena utari. Ko whehui no pesea ke tokoni mai pureanga. O kui ai whoke kola pese te tolu ia ka ngā whakapureanga I tongani. Mai no peo kei ka hane ka kungai ana ke tuunga koe hiki koe tatongi koloa. Whae hake ono poin whiha. Ko pese te tolu ene o tau hanga whakatu. Ko whehui pesea. Koe kola koe pe tokoni ke waa ki muri. Tatau pe. Pese te tolu tatau pe. Pe unau kehe nā tō pakapau unau kehe. Pese te whiha sea. Whai ke hake. Ko whiwi pe ia e sea. Malo. Mea mai, hei pare mea tonga. Malo se. Koe Maka te tari e piki mea kone toka ki a tonga tapni ma. Whika pa moe poka maka ki o passporti. Ni pehe whakton ke whaarawe. Sea ko hinga nei o mai pa ngāwe koe ni tokon koe mi siapani. Nei tau e ono pa kore ke tūsi whato. Koe hui ka whemawi viri koe ki passporti. Ai koe mea kone toka mai ki whenga ki whawe. Kia e whemawi viri pore anga ki whapawe. Koe
ai tem fica ono koina I he paranga oe fica oki pea moe kau afonua ki potahi. Se koe na tanga penai tau I whapanga whahi ki ai. Ane whi makini makilpa po te whae ua. Koe panga koe ni sea koe tau mua peke totongi aki e kau ngau e contract. Peke kau ngau e matau tau I mala e koe a rea koe ni kau afonua sea. Ka koe tokon koe ki ai sea I he fallout koe ki Hamoa se na e kore mai he pureanga Hamoa whafo mai I he CEO koe ni e nau potngau ta whikalahi. Pefo ki e pare bia ko Hamoa. Na e kamata mai hono are ai hono whapapau I kau afonua ko a tongani pa mo Hamoa. Pea na e tu usi mai ia he liriu koe pureanga e ua ko osi. O ama ke ahoni seo ke whaongo maha moa ke whapapau I kau afonua ko ia. Ai nau tupaka nau tō ke tu mai tau taha. Ke au ki no makai koe nau tau. E nau Independence Day he tau fo o ko lau whapapau e kau afonua ko ni ha moa pa matonga sea. Sea koe ngai are ko ia ki te whemau I ke kumi ha taha matatau. Ko hui toi si I pe ai are a ka lava whamoni o whapapau I kau afonua ka tonga moha moa. Ko toinga koe ni warea sea ku e tok whaha siu ki ai ko hiu ki ai kau afonua e ua. I he waha koe ni a fisi pa motonga ni tike ki whapapau ki whai area ki ai sea. Pepefo ki he ki tonga mama o ai koe I lalo I foi I ata sea. O tike ki whapapau I moe ukau afonua ko ia sea. E malawa pe ia I he patsetiko wahi ki ni sea o ki whemau ia ke e uke pe ngahi tokon ke sea tu ke he tapatseti te nila whai via panga koe ai programa koe whika ono sea. Sea koe sio pe ki he ki ono face ai ngahi ngā ue honge koe whamalanga koe ni e whawhonga ki he KPI ai ana e nani whatata ki e taha ngahi palan ngā ue koe ni pot ngā ue ne ahai ai noa pea hoka ki he tau e taha asi ai e ua noa pea wha noa mo ni ma noa sea koe palan ngā ue koe ni pot ngā ue whatau tō pai ki kamata pe me te au sea pea ka pau ko kamata fo o kamata me noa ai ko no face ia koe programa hangi pe whamatala koe ni whawhonga me o moni wasea o whahohoko pe ngā ue. Koe mea koe ke uinga o kamata me he noa sea koe mea ki toki whanau whake eke ki pot ngā ue. E ku o kiai pe ngai maa toon ke tau kamata me tau pepe koe hongo fu. Ka koe mea koe ni ke toki whamala ala whau iki a sea e Krista o pot ngā ue. Ka whatonga I heni ko hiu ko hake ka whawhonga uinga mea koe ni. Koe mea koe ki hono mape I koe whonga ue sea. Koe mea mahu inga ni na kauia I uinga koe hono whahoko ngā koe ki pan aho te au sea. Tau ko whiwhia no hake koe ni he whawhonga o niwa ai tokanga ma kehe koe ki he ripoti atita. He o ke whakaukau ke whakau ngā hiola koe ai ripoti koe atita. I hoko atu koe palan te au sea ke whakau ia I palan whamahina ono. Ke ospe vaiua tau o mui ngahi ngā ue kou whahoko koe ni ki hono solo whai u recommendation ma ngai whare ko mai me atita. Sea koe ngā lorotonga ku whahoko ki ngā koe atita I u report ko o mai me he wafi wawha sea koe wao noe. Me wafi wawha report ko me mai kia e ho e keep na whawheho na ki ngā pure anga me Sanuari o wafi wao no ki ngā na whahoko wafi wawha sea he report atita. Neongo ia o kia ngahi management letter pe koe tohi me he pot ngā ue pa anga o ave ki pot ngā hono kotoa pe ki o mai ngahi tani mo mui I ngai recommendation koni o mai me he atita tau me wafi wawha. Kai hoko koe mea ko institutionalize sea. E hoko koe mea ngā ue tuk ma. Ai na
te mui me aho te au, pe tō whahoko I whamahina ono ke whakaukau e au nisia ke whakau ki ai, ko hiu ki ke ai ha mekanism tō mau pure anga, o whatatau ki he mea koe ni mea tokang ki ai ka whafonga ko mea makehe mo mea whaoni mo whahusea. O whano whakaukau, tō whahu mai no kakato sea, nei ki ke whemau ke o ate mea koe ni taimika o haki o whafonga, o kei ihe I hono whakaukau I sea koe whemau ke kakato pe toko mai. Ka koe tāria koe ki he mea koku tokang ki sea, koe mea koe ni ki he citizen I muri sea, koe peki ka whafonga ke o toke o kumha mo wharei whakalao ki ai. Ka ni tuka au ni, koe tunga ku kia koe lao, tal me waf mawhitu, ki mohe waf mawhitu na ki tal citizen I ua, me waf mawhitu a mai ke ahon, tari citizen I ua. Ka me whatonga ho ki ta tok whaha siu ke whare sea. Wafe ua wana whahu mai ai toitang me ka kai whanua sea. Toitang koe ni ne makato ngai he mea ta sea. Koe ni I koe nai more nau toton ke citizen I ua, me ki mua he waf mawhitu. O whemau I ki nau totongi nau to application for all, o totongi o hangeha citizen muri, sea pla wafe mea koe ia. Ni I koe ni citizen I ua, osi waf mawhitu hangi peha totong di whafo passporti. Sea koe mea ki tātou whakaukau ki sea, he koe kautonga pe ena more nau whakamarie, whakalao. Tau pepe ka pana whare nau tuitonga seo, ia pina totong. Ke te siofi ta whako ia I he ufis, me totongi koe, o ki whake nau tolu, koe uhi, koe mtoe nau whakamarie ki mohe waf mawhitu. Mea peki tau tokange sea, koe uhi, koe whima koe ke porpota tau, e tau whaitutu ni sea, langa hake manatu ke toitang na mai wafi o wa, ka pai mantu ho wei koe na hine tan koe ia sea. Ngai tari peo ke ata peki tau whamala ala te ngai meo isi, utoa nge wa whafonga sea. Malo whotua. Se, te mai tōna whamaropa ke paremia ka pau tu mahina whakaiki ki mai a mui. He koe, mea koe ni whikaku me kola te maututu. O atpe ma whakaukau moni I he patseti koe a tau tonu sea. Ka mahina koe tau inflation rate e taimini ia mahina ko osi 3.5 ia. Sea ko whamamawhai pēo ia e ngahi mission koe I muri. Se na ngalo peki tāna ke te tari ki he mena toa ke a tonga tapwha, koe kola koe ni ki he kau ngā whapure a ngau kau ki aipa me kau ngau koe ni tō pure a ngā umisi. Tu ke he kola ko apply ka nau tolu, nē nau toka ama ke koe koe ririu pa ngā currency, nē o hake koe ni whapua ngā no hono tāre at me whapanga. Mano se. Ai o pese tatau pese, pese pe tolu, tatau pe muna no. Tari kei koe ia se. Se ko ki whaha pehe mea koe, ka tak whamamore pe. Ia mai tōna pini pa. O ku kehe pe, ai whunga, wakai e wahenga koe kau ofisa koe muri mo I tōngani. He ku kehe pe, ai hiki a koe, o hiki koloa I muri mo en kehe ia. O koe ke tonu ke kai kola ia e nia nau tolu. Ai pe nau kola nau tolu, ko hiwa nau feitu. He ku hiki whoke nau kola nau tolu. O kai pe ki whamaratu koe ke pehe ia. O kai pe nau tonu ka koutui koe mea maha ngai neke he whaai o wakai tau whau, ilo ku si hai wholoa. Ka ku tonu e ke ospeta e whawakai, he ku hifo ku hiki pe mea. Ka ke ka ku langa ke ke ko manatu I hake, te ku whewhe wakai e nau tū unga. Koe o tonu mea koe na tonga tapni masea, koe basic salary o adjust ia ki he wheitu wop nau ngau ki ai. Ka koe hoko atu sea, o tonu whake mui ke CPI whanua koe ia. Ai koe o tau whaingata ia tai mi niu ki ke tau lava o fusi iau ai ngai tutun koe ia. Sia, ai no mai no mai ai taribu whamalo te paremia e whaituna pe ko kaungau e se na mau. Nong be na mau a ahi at foti siaina. Tartane rei ki mau tolu e tau mission ai. Te ki haa maari e maka ti mau tolu o ki ai ai ngahi whakamore o ki kai ke asi mai ka tau tolu. Cost. Ai makehe ko ngahi ofisi ko ni muri makehe me na warea I ngai whainga maari e whakatau aki ma whengau e aki bilateral, multilateral. Ka o kui ai whoki sea hange ko ngahi whanua
anga maheni traditional partners o tau tolo no fa ko tau kakai ki ai pe o na ula pa anga mai ki na tolo ai o wa o pa anga ko ia tai mini o ni mangeu ni mavalu miliona ene ha ia patseti ko pa anga la fa uria ia pe o hoko rewa ho tau ngai misiona ko ia o hange hafare o vave o hola ke kakai tai na fainga ta ia ai Tuki ilonga ia ka mautole mau a ahi koe ni ki saina koe. Taka tainu koe tutuke a koa. Alu katoa e kau whātau a kotonga ia nofo e api koe kau ngāwe. Fua e nau tolo e whakamore me umea keke. Whaeke ke pe. O toki mahino mai ko talo e nia mo tau e nia fiha whakarerei e nau ki tunga a wahinga. Ko ia wai pou. Me whamalo no whatonga i hiki kone to tongkoloa. Ke mana tu i hake e taunga hi ofisi ko ia o nau whai ai tau lama mo e kumi whainga maaria ma tau tolko i muri. Ka koe mea kone kau ke kolasea me tunga i ai te mautuki o ato ma whakaukau o tuku at peke pure anga ia peri he patse tau tonu o whamalo te tari o mai me he paremia. Maro te sea ma whainga maaria. Tapi ke fetuna iksia, tapi ke hoi me mipa e komika kato. Ko whera weta ki he mea kore tala no me ke na upala ni he pe stafitu ka pa e whenga maari e pe kalake ke o hake. Pe stafitu. Mea lele i pea he eik tokon pare mea ka koe eik mista koe putngau e whewhakatau aki. Ko tonga ni pe e Pasifiki we ga hane mission na e siniva. Ya malo e fa nge ku whakawa ke tua ta ofisi fisi. Kana kau mo tonga ni e Pasifiki. Koe kahi ngā aue koe ILO ba pehe ki he European Union. Whele au pito ngā aue ke whakakakato. Kau pia e tok whawhatala noa ki he taipe kawa oi ki he pote potu ngā aue koe ni ngā aue i he Labour Mobility ke i pentingi mai ko ngā koe Employment Relation Act. Okay, whai whatatari ki ai. Sea, na leira te motuani ia he tau kōsi ke ni he mai whatahi siniwa. Pea na mahino ka te au e fuu mahu inga ke ai ha mishina tongani e whanua wani o siniwa. Tau fu tō mui a pino tau kōsea. Whai whakatala noa pa moe ni ihi European Union. Ma pehe ke ILO ai mahu inga ngā uganise. Kau ai mo tau ngā unuat koe ni ke whengai ke uta e tau kawatonga ki ngai maketi o Europe pa pe fuki Britania. Mahu inga koe ni ke ai ha tau mission aise. Kia te au koe hangi koe mea koe nei kore i he minister whanua whekawaki pe moha ofisi ombudsman ni ua. Kia te au ia ku whakamari e peke ki whatatari. Ka nau ngau aki na tule teknolosia e staringi, nau o mai pe nau ngai kompleni online. Ka e tu waha tau ki ofisa ta tole siniwa sea. Ke whakau koe ngai ngau e mahuinga koe ni. Kau mea i lerei pea e tokon pare mea ngai whia mau ni sea. E koe wakai hifo ki he whotu me he pot ngau e koe ni. E ua poe 5 miliona. Ka koe tarina ki ai i kai taria pa me whalipanga sea. Ka mahu inga upito hangai koe mea mai ke whawhonga no pero wawau. Mahu inga ngai whatongia pot ngau e koe ni sea. Sea koe taha ngai mea ku whekuki mo tau whanau ako. Kala ke pesta hei wapala ni mission bonifisi. E te toki lawe loloto kia he taime
te tau tala noa ke voti ko ia pot ngā ue ako. Ka koe taha ngahi whaingata ala. Whekuki mo tau whanau I fisi. Whawofo ke tau whanau I fisi sea tai ni mik toko te au ni mango futu. Tau whanau tonga wako I USP. Pape foki ki FNU. Koe toko tolu mo futu pesea au mau whainga maari ako scholarship. Toi ngā koe ako private ko tope. Sea koe taha ngahi whakawhi atu ngia una whekuki mo ia koe to tong koe an nofo. Ia ku whamoni pe kai whafunga toka tapu fitu koe tangata I whanua fisi. Ai whafufua ke panga e ono ngeau ke fitu ngeau nau to tonge na tolu he wike. Ie nofo sea. Ke hange ia pe me to tonge ako. Naka taha whake ngahi whakaamu fisi mo. Ki he whakatu ukone o fisi whakatipilometika I fisi. Ke ai pe ai mua ngahi hostel. Ke no whai tau whana. O I kaito no wholo he ngahi accommodation I private I tua. O kuna to whanga me whaingata. Sea koe whakatu ena nei o mai he palani koe ua pointa. O sure whoki he budget kone mai pot ngā ue koe tā point fitu pe. Ka wangi koe mea kukona wari whakahua whoki mea nei mea toa ke whawhunga tawa tapu fitu. Ngahi ngā ue kwhia mau ke whakakakato. Ka koe pe whaki here kosi kau ngā ue wharepā ngā a tina mo mea. Kara si muri e au pito e nau kosi e nau tore ngai whia mau. Ka ke lawa whakakato e whatongia ngai pot ngā ue. Nau whito ke ngai mission koni tua purea ngā. Ki he whatongia ke kakai whonua. O kore peke te whaha tokanga make. Ka koe whakasi pesea. O ko whamalo hono te whamanatu mai he whawhonga a me niwa tā whitu. Ai mauinga koe e mea he aki mau pe e tonga tā whitu. Ai oversight I pampoe. E memori e whare. Ko sai pe kona koe eksea na whare area. Ko no mori whuka ngai whatongia kau CEO. Ke whakapapau ngahi mea kokok tokang ke atita. Kai hilian ko ia sea ke o mai pe ke ta. Pare mata tau. O mana wasi ina tu ha fai nga fo nga ia nga ngā private tau kau CEO. Ako tui ke mea konu mea toa ke niwa tā whitu. Na ko ha taimenia ke whamāpō pa he wharen. Yo tau whatongia. Kono sive ngā ue pureanga. Ke tau whahaupa e tau tolu. Ako mitu ma. Ko ako mitu whiri. Ki ono oversight. Ai ngahi ngā ue kone uhi ngai e tau. Ronga he wharen. He tau ki he ta. Ko ngā peko e tau maui ngā ia. I e pāma tu hau e whanua. Pamaloa te mawhega mare se. Ala mare, e pare mea hau ki palomo mora mare. Tau te mā ke hata whakoloa koe ni. Hei tau te whalolo tau hoko atu. O tu mea poupou. Sai. Lava tu ia Hoko Oe tau maru whanua. E apia mai pare mea tonga. Tape feituna sea komi kakato ka maha ho mempa komi kakato. E fotu atu e vot whika ono. Ai koe voti koe ni. Koe votia ai office e kau tau ai nea whio. Hangepe koe ia o hātu I he whamata estimati. Koe budget whaluk fua o whahe tau ni. A koe wa whea wa ono ke wa whitu. Koe tā whit poe taha. Miliona whaluk fua. Whapaanga e tā wha poe taha. Me he panga e pureanga. Pea koe 2 miliona o whapaanga e me I tō pureanga. Koe tokon. Koe potahau koe ni sea
ko ni ngahi poka ama whakatau ki he estimati o ku tahape ai ko e ofisi ai ko peke ka ke o ake ki he pesita ofisi ka tawa ne afio ai ku ai sub-program e hiva ai ko e ofisi lahi ai ku hiki na paseti me he 4.3 e tawhapanga o tonga ki e 5 hiva e tawhapanga fo o ai ko hiki a kia e 1.5 miliona o ku whatatawini ki ngahi ngaue ngahi ngau fo o tānaki mai ai ko tariki whakapaanga kau ki ai ngahi projekti whikau aki pa mai ngahi wharereu whahoko ki marua puna ko tui koe kau he ngaue ki he wha koe ni ai kau tau mani a whio ki he air wing. Sea koe ure o kātou kōro ai koe sapo kama whikau wā koe kau ka ate re o whawhanua tonga. Ko holo ake wharamano ai koe uhinga ia ko no to'o e ngahi vacant position pe koe ulakanga koe ni ko ata ai a koe ngā whalufua ni whahoko ki kotoa upo ka mase o holo ki fo ki pesit pe whanoa. Pau ki ki tau kehen behe ngahi holo ki koe ni whahoko e taunga ko po ka mga ue ku hāti he estimati. Koe holo koe ia ku walmano ko si ia ki he holo koe i he poka sapo ka mawhika tolu sea koe tonga Navy pe koe tautahi. Ai holo ki nga pasetia ke fitu kilu ni mamano ni wafe whangeau. Ko alahi holo hifo koe niko hi koe lava whakakato ngā wiki Northern Command. Ai koe panga na e wahe ki hono whakakato e ngā wiki fotu e Northern Command ai ko lava i wawa u sea. Ko hinga holo ai patset koe nipa ko mahino wahe pa moe taha ngahi waka tau sea ke potutahi koe ake ni toa ngā i atu wawa u pa pefo ki tonge la mama. I sa program whiga whāsea koe tau uta pe koe Land Force o ku holo pa moe patset koe ia mi he patset lotonga koe 1.5 miliona ki he 1.5 e holo ake whafofua 5 kilo pe koe 5 kilo hiva mano ua hafe. Se o ku tatape eni pe moe whamatara koe ki he sa program whiga tolu. Matuunga pe ia i he whakakato pa moe lava i ngahi poka ama tokoni me topore anga tau te whito ki he ngā ue ke nai whakahoko ki he ngā hausiriwa pa pepo ke ngā hau koula. Koe ngā mga mahempeni he poka ama tokoni mo Australia ki o ngō whakatau ko e ni i au whahoko i a whakatau ua. Pau ke amanaki whakakato ngā ue pa whoki mai ngā hausiriwa i he osi poka ama ko e ni i he mahinani pesea ko i ngā ku toa ai. Ai panga tokon ko ni ko hui ko lava ngā wiki ai e tawhapanga lotonga. Ko e sa program whika ni masea whika akia pa moe hangipe ko whamataki moa. Whitau aki pe i ngahi lakanga koe ni ko ata pa holoki hifo ai vacant position ke peset pe whanoa. Koe panga wahi ki ai ko uhi ke whawhiofi mai ki he ki ono ngā wei. Ai panga koe alo tonga ta usea o ku hanko whamata koe kamata koe ni hono whamala ale patseti o kua ngahi lakanga ko ataha e pure a ngā whalakufua o taha whetupu. Pene pehe ki ke nofo pe panga o si panga koe ia o mohe i e patseti pe tok vaya holo sea ki ngahi whimau kehe hono whapoto poto koe holo ki hifo pe panga koe ki peseti pe whanoa ngahi lakanga ko ku ata ke whapaanga atu nā lava ke whanga wei. Kangi pe mena toa ke whamalanko in ka whafonga sea ki mua. O ka paki ngā we paanga i lo tonga koe ni o e tawha paanga ko paki tu sea tue ka awe whitu e aunga pe tu whamore mo whapotopoto ange. E patset koe ia sea. Pau koe ki toi kehe i he ngahi la kankunu a tahe pot ngā koe ni.
Koe ngahi whiriu aki lalahi pena ku o atu sea. Koe toinga ngahi whito aki he patseti po sa whamatala atu pe u whiriu aki lahi e anga koe u poka mangaue ai kautau ni awhio. Ko pau ki ngahi whihui a tāpei o mai me ka whawhonga sea. Whotua, malu. O tu. Ia. O tap ni ba. Me sia ka pe ki hoi ko mi ka kato sea. Ko e mahino pito e mau inga ia ka tau ane a fio ko hui ko malu e whonuan. Me ngā hi whi atungia me muri pa pe whakapalot whonua. Ko taimi ko ku toa i koe matangi me ngai whakatamak whanatu lako nao tolu nao si whaihola ngā. Pe ko tui mau inga. Ko taha nia patu ngā oi ko pe he oku hanga e he kautau malu whanua atonga o tala mai koe mawhai e whonuan, e kakai e whonuan. Koe kau, koe enu koe peho tau kau sotia i he tautahi una o kapiteni waka, ngahi waka koe ni fo ofu sai au bitu. Ai fia koe e malava, e me malava he kakai whonuan ni o teu i ki ai. Pako tui ka pau e teu i pehe i a tau ngahi ako koe ni pa teknika re mo i mea te nau lava o. E ngahi mea ia o ku ton ke tau lava. Pako hoko mau pe kau taha kau tau aina whio ia koe sino ngā ue mea koe whakaprofesionale pia mo i whakalaka. Pako tui koe hoko ia koe whaka ai pia mo i whakalotolahi e tau whanau ke he mea unau malawa. I hea ko whateknika resia. Ko tui koe mea pia ku whai ai tokanga mo he kulahe ni koe ngata pe he nau wako he nika koe nau ngahi aku whai tua puri anga. Koe mlawa mai e whanau koe ia koe whakawhau kitu. E nau ngā ue e whonuane ngai ilo, pa pe he whoko e tau whonuane. Sia pako whakaiwa pe stau noa mo tolu tak. Ea ngā koe tūku fua koe, ai kau tā ni a whio me mei koe nau nofo pe walu ngofulu, hiva ngofulu. E nau tau mua koe, nau tūki nau koe pe mea taha nau pe spa tolu ngofulu. E nau tuanga i kina koe ngai palani, mo na whakahako koe ngai palani, nau walu noa pe. Ko tui ahi ni koe wawha wanima, ko tui maha koe baseline ni wawha wanima, ko tui koe pauna hu mai wanima wano e taha ke me wau noa mahalo walu. Fi. Ka koe nau ngahi tuku fua nau tolu me mei koe fitu noa pe o alu ai ki he hiva noa mo hiva nima. Po tuku whenga tuku fua ai ki tau lava o haki tau tolu kai sea i he ngā ue pa ko tui koe mawhai au. Tau lava pe kai whanua nia teu o ako. Mo loto ke whai ngā ue ko tuhuna tae o atu pe mo whakai ai ki nau tolu. Ke nau whakahako e ngahi ngā ko ia ko tui te nau lava rei pe ki nau tolu. Ko ki wheu i si pene taha i sea ko whelawi hifo ki ai. Koe nau polkalama he pesi koe ni nau ngā ue ai kotu ngā ue. E nau estimate koe ki nau tolu. Koe ngā ue pesi te au awhitu. Koe ki eke pene kataki. Pesi te au awhitu. Koe ngahi ngā ue lalahi. Ngahi koloa. Aia koe pokalama ulaki pokalama si nima. Pako ua noa ku whiunga ia, e tolu kilo e tau lorotonga, e holo o ua kilo no manu tolu afe, ai whakafuafua ke whakasinga tau ni, pe toi alaka rewa tolu kilo i he estimate koe takaha ko. Ka koe mea kau whai koe ni koe langa pe ngai whare fōo, to me ngahi mea ngau e whakakau tau. Koe mea koe niwi mei hoko pe he tau koto, ka koe eke pēo ia, koe pokalama koe ni ko hoko pe ko whenga wheitu ko ia, pe ko whewhe, pe ko atu o osi. Ka koe whea ilo pe ia ki he pokalama koe ni se hai ko tō hoko mai ne he ngai tau pe. Malo. Ia. Alo toa koe kei ia koe Pakistan, koe paremia, mea mai. Tia koe pokama tokoni whoki eni au ku whakau mai noti whika wanoa. Koe ano kiru ki he langa whao uhinga pe ia ki tari ai. O ke ngahi langa whao whahoko ai. Pea moe whamatala koe na ki he tā miliona ai nau. Whamanala tu koe ngai wharere ia ki mai whapuna. Koe tokoni koe ki he tawhakoin ki he wing. Ki ke maue whapalangi whatonga. Sea.
Tapi se mahal ko hoka ko me ni ko panga muri panga tonga me mahal pe ko ngai ko kalama ko hoka tu pe ko ne pe ste wa fitu wa no mahal ko langa fare pe ngai me Malo. Tonga hapai tato. kau tau mahal ko ngai me pe Katakse ko la tai pe te awa nima. Ko te awa fitu ni pe maki ai. Se ko takiru ko ni ko e mea ngai whakatau. O whai kiki atu e ko tupe maina. se ko he fatoka ngai pe au ia kau ine he me ku repetitive au mo ni pe pare mi ai ko fotunga mutu o pe ni ai ko mai ai ngai po ke ti ko o ti ai wa ben o tai mi de ne tok fa ma bo pe fangi me ya malo Halo se. Tato. Taho. Wala ko tu ko leve ke u lavet. Ko ku whawheota ke ku lavet ko ni sea. Ki he mea pe ko ni ai po ngawe ke ngai whaka te mole miki ka e ne afio. Ki a rea ke kau awhanua. Pe pe ki he pesta ni ma ko ne corporate plan. Ki hono civilians. Hono malu i ko ne o tau kau awhanua. O wai mea ko eke peke prianga pe ke I whai harea ki he tūkunga gani o Minerva. Aia ko I loa whoki ko e tereki tonga, tereki toke lau. Ko tū whoke tau EEZ, ko tau exclusive economic zones, o ki lai si pia fisi tongani. Pea o ko ritu o wha ha moa ia, ha moa ia he tau EEZ. Ka tau whai lawe ki eki he patsetona e tautai. Ka ku whakalakalaka ke na tautai e nau. Ka koe ki whai konga tahi koe ni o Minerva. Ko ilo koe konga tahi mahu taha ia o se ni. Ka koe whia ilo bea mo tu ani pe ku kau a Minerva he tau ke iarea ki ai. Pea mo tau kainga fisi. O tui koe ngawe aunga ia tau ofisi fo koe ni fisi. Pea ku kei kau. Koe mea hono ko pe ku kau hono kei petrol he tau wakasotia, malo. Koe heu pe te utari e ni. Peu kei kaua Minerva I he tokanga I e sotia. Koe koa koe ki a rea Minerva ko tui e whawhonga. O e tau tangi whehui. Te ke lawa ai ho whehui o awe ki e pure anga para utari mai mea koe ke asia. He tau estimati. Yo ko ta che ko konga ngai ko ni ko he pon ngai e pon ngai fon no. Ai ko o kun kau. Pe o kun kau a mi de vai ko pa te mo fato ngai ma fa matala ia. O kau ia te tong te tokina. Ai ko mahino ia ko konga ia ki ta. Ko me ko ki I set mo tala no ko ki ai. Ko ta whaka ko me ka ne ate pare mea ne nai. O whai e alea ki o tau ngata anga. Nei whaki tau declaration ia tau tō. Nei whai pia mai ke tai whitu ngofuruna te whai monu whakapapau. Ai kau koe ni koe a Minerva ho tau konga tahi. Ko ta whaka ni ki ni ue mo lalo tonga mo. Ko kamata ke mahino e whai tala noa ike. Ko ta whaka ko mea me ke pare mea. O ke whai a lea he ko tū kua Minerva tau whi ova aki tau turehe I se tia. Ko tala noa ia ke, ko mea ngāgo whai e te mini o koe komiti ko se ai ki he mea koe he maritime boundary. O whingai ke fua me tau mata whanga ai mama o koe o leri koe ai mama o toton koe mai le tahi wangi au. O se ngāwe koe ia. O si whakahu ia ki he sotia. Nai ku whaipi ngāwe ni kau sotia. Ko ave ke whatato ko ni ki a whio ke ne a whio. Ko ngā ni o toe koe mea koe ni koe continental shelf. Koe makatu koe lalo koe e totolo ai whonua. Koe fui ngāwe ma kehe mo eta. Ka koe tari koe ki ho whio I o ku kau pe ia. Ko ke kau whai a lea ia koe ki ahi tai mini koe ki he maritime boundary.
O koe ngai konfenisi o whae tau kotoa ke whae tala noa koe ke. Ka ko tau tolu, o komata ke whamama whae he pulanga ia koe ni, ai whae mo ai ke waweang e tau ngā ue, ke whai mo mahino ai ho tau konga tahi ko hiko ngai whakalakalaka koe ni uku. Hau i he hifo ki tahi ke tau kumi mea i ha maka koloa pe koe mau angaivi. Koe ngai palupale mai funga tahi e whikapa mo e tau tai ko whituku holo ngai koloa koe ke whakalao. Ai mahu i ngai e ai hono define pe kono whapapau ai ngata anga ko tau konga tahi. Iyo, ko e tani ko whiu iyo mineva kaua. Malo se. Tawa i paremia. Koe tarpiki meu tokangi e whafonga mi hapai i he pesi te awa ono. Na neo haki ai ngā ue koe ni ai kau tau ni a whio ke malu e tau kau a whonua pa pehe foki ki he potutahi koe ni tau ngani sea. Kapat me whaka whafonga ki he item whika noti tātou rusea. Ai koe tauhi mo whakalere ngā ue ai tautahi a tonga. Koe utu mea re repe koe whio. Koe utu ane whakasea. Ai tau ai ngā hau kaulapa, ngā hau siriwa, koe la te, mo toenga whangi waka i ki sea. O ki he wakilu tol manu whaafe. Sea koe whafufo koe ni, tau pepe ka pau koe utu whonu koe whakau ku ono manu. Koe tanke e kula wafe. Pea kone utu whonu koe ia, e malawa e whakau patrol ha fwoi ahu e wike taha, pe koe hae whafufua. Se kini u whapapai atu e whafufika koe ni ko whatatape. Me tau kiru wa mano koe ni, pe koe ua kiru tol mano koe ni se au ka pate tau hanga o whikai. Whahuke pe koe utu whiha sea. Ka pau ta whafufo kono mano. Koe utu whonu e 12.5 sea. Ke ia uia o wha. Ka pau ta whafufua in ki time ko alwe waka. O whahoko ni whatongia ke malui. E tau kau a whonua. E tō whapene alwe tau taha sea. Ma ke hen me ngai tokon me tō pore anga ngai poka ama whinga aki mo e kau tau koen me muri. E malawa ke nau fua mamawha ko no utu waka. Kau e ngai pore o tau whinga ke tau wharerei ke malu e tau kau a whanua ko uhi ko e sio koe ki he hake koe whai tokon tapu i motu. Pa mo ngau e hala koe i loto koe he tau kristahi sea. O kai ngata pe whai tokon tapu ka koe kai haika. Ai hu mai peha waka ia. Koros mai ki he tawhakoen ki tonga, e kau a whanua, pae i ka nau hola nau tau tingi ki a oa tawhaka i ke tau whanau tau, pe whahanga e whakalāsea. Se ko hinga ku tō ai whamamawha ki he mea kui koe MDA, koe Maritime Domain Awareness. Tau whai ngā ue he MCC, koe Maritime Control Center, ai tū koe ni tau riki, ai u whakatoa mai ki ai kastomu, polisi, kau tau ne awhio, pa pepa ki he fisheries. Ko heko ki nau tau, nau hanga tau, tau ka vei, ono pure e tau potahi se. Se mau inge whatongai mea koe ni, e tau whai tau lelei taha ki tau whai ni ai. Ai ngā ue koe ni ai tau tahi. Kau whangatangata. Asiri e toi lahi hange totong koe lolo, mo o si i pe mawhaia mo whai pia kou tau whahoko ki na whatongia sea. O ka pauna e malawa ke ua miliona, kai tautou takai holo e waka sea whawhof. Ka ko uhi ka whakatangata koe ni ai tau i vi, o whemau ke toi maasila ange wholau ai waka i he tau potahi. Pe ko iau whai whamamawhai taimin ki he ngāwe MCC. O kei ngahi teknolosia o ngā ki satellite. Ko ngahi intelligence no ngawe aki e interneti pa mo ngahi whauna poni he artificial intelligence ko AI sea. O mau ngawe tai min ke whakataha mai aki
ai ngahi moni mea e malawa ke matu o ngai folau ngai waka koe ni, ke tau mawahe me he patrol, pe koe scheduled patrol, ai kone mawahe at pe waka ia me tauriki os ilo mahi kau COVID time tu ai waka pa nau. Nau toi nau tau sea. Nau ilo taimi e alu koe waka. Kone fok mai piki tauriki pa whai nau ngau e pa ngō sea. Pe mahino mai i he whakatangata koe no utu e waka, la henge time ki nau wa inga he time koe ki nau mana wasi i ai koe tu utatu ai kau tau ne awhio. Ai whai ai ngau e sea ki whai via e ta whakoen ki he MDA, pe koe Maritime Domain Awareness, pe kia e ngā hipokama for oak mauro tonga testesi pa ku whahoko ngau ki he taimin sea. Ko hi e malawa lewa ke tok tuhu i pau mo mahino mo whamo oni a ki ngahi ripoti ko os whamo oni a ki ngahi intelligence o mau share pa mo kau ngā api. Sea ke tok mātu ngai hatu uta to kastomu, pe koe waka polisi, pe koe waka kau tawa ni awhio ke whahoko hangau whakalau ke ni i kuna mau i lau sea i tau kau a whanua. Ko tāna ke te peia ki he mea koe nei hoa mai kia hapai, peo kia e whakaamu e iai hono whaivia ai wat motu, ai e ko awe waka taha me he kastomu o tuku ki wawau. Ua e ngahi waka wha o, whamana ke whaki mai me asteria ke polisi, ke whaivia ai u waka polisi koe ni i toka tap hapai pa mo wawau, peo koena ko whakakato mai he kau tau ni awhio, ano whahoko ngā ue ke whotu at Northern Command i nei awhi. Ko hi ke lahi nofu ai taha u wakatau sea. Kau pen hono whamau po opa mai tako awhanua i tahi. Alwha taha pe mo ngā ue koen ki he mawapuna pa mo e kastomu koen ki he uyote sea. Koe kuri whakatotoro sea. Os whamo on po ka mga ue pa munu sira pa whaivia ngā ue koe ia. Ko hi pot tatau pe ngā ue whankuri, pe koe wafu, ke ngā hiote mo waka tūta mai me tō preanga, pe koe mawapuna sea, ko whepe tu, iai a port of entry, pe koe hu mai me tō preanga, whemau ke pure lele sea. Pe tāna ke tia ke mea poha mai ki ai whafonga me hapai sea. Mano. Amai ka tropa lea spe ba fai ele ba hoka te fetu na tata pula ke. Malala he ke premia me ke Mr. Tonua. Ko tui koe alwena AI ben malo he ane ngawe a Starlink e Pasifiki e to lelea ke tau surveillance aki ai electronic. E to kon lahi ke fasisi kon de utu e upaka. Ko tui mahalo koe mea nia oku mama e tuku misi me u mei fisi. Nau ngawe aonga ke natoe tau tai mei ki minde waka tau hala. Koe fotu at peke pura ngā pau tau lahi tau ke ai pa tau tata. Mai a tonga ka sau tolga na mai na toa toke lau. Kai whemo tau se tolo ai fwoi boundary dispute ko ia. Malo. Se o kia papare mai tō tai koe ni minewa. Koe a reo lo tonga whahoka tai mini. Pea koe tau tai, koe mea tau tai na pe ia ai waka. Pe te nau lesi sita i fisi, pe te nau lesi sita i tonga. Ko time ko nau ova toi ki fisi, pa ko nau lesi sita i fisi ki nau tau tai ai. Ko ni i pe ko ova mai ko o tau tai tai whakalao se o whai tokangi ai. O whahoka pe tau tai ia whatatau ki he lao koe tau tai pe mono lewa i lelei koe me he tawha koe ni pure i nau ngā we. Se ko mea koe whatongai ho e ki o ku mga tuonga a ngai whaitu tōni mo ngau whahoka ki tau tai i ngai whamatara mo oni ko os whapapau o mai. Pea ka pate mo mea ki he ngai statistika e whaitu u lahi nofo ki ai u waka. O ki he waha e koe ni o fisi u motu koe ni ko lau. Pea mo tonga tapa. Lai tahe u waka kuku mo ua koe ni i ho tau seakare. Nau nofu na toi whaha ko tonga tapu pea mo lau. Ai mahina ka whaitu ki ai koe i ka u lahi e na tokangi nau nofu ai. Whaitu ki ai i ka. Me ata ki fisi. Whaitu e lahi nofu ai u waka. O ka pāne ki ke mo oni mea koe ia sea e ki ke asa u waka i ai. Ka mahino me wha mo oni mahino ko lahi i ka i he area koe ia. Koe lahi nofu u waka he whaitu koe ia. Ka pana na o concentrate au te whaitu sea. E mahino lewa o ke mea mo uhinga nau ara ki whaitu koe ia.
Ka ke tana ke peke whamatala ko ni ka whafonga sea. Ko mea ni ukma statistika he anga koe ma si ofi. Ai kau a whanua tonga ni. Malo se. Ora pluaki. Ora sea. Ku ki fe ke pea ku ki he me ko wase peste au atolu pe ko dia estimati. Sa program fika fitu ai ko pai late. Ko e wing ko ni. Ai de feto aki pea estimati ke ko ni ko ta ki fitu mano ta ha. Ke to ki formatala mai pe ki ai na la be mo tuani foki o tu me mo me pe ne si ai pe ku hika ko ya ko pai late na pe foki mata pure. Na i po tu nga we ngai ta mo ki mo. Na lava le re ne ako. Pe mata fok mai pe nga ue ko pai late. Ma ko mata pure ko la be iko ko pai late ia he ka hi poka puna. Poka komesiare i muri he ahon. Pe ko programa ko ne ke kule le mai pe. Mai be fuk te kai ha tau la puna poka puna pe. Pe ko ke hokat pe ha ko pai late ia. Malo. Sea koe whamatala ko mi whalpaanga. Koe lakang koe New Bacon. Ai koe serui koe nake puke pe lakanga ka ku. Maho ko puna whakomesiare atu pai nate koe ni sea. Ka koe anga pe wha amahana tok lava ki te kuma ataki ni whafone pos koe ni sea. Malo. E no pere fika au to tapu. Me mai. Naro sea e kom kato. Koe kau ni he i he patungau e ku ofo mau pe ai sea he taimi ku mamata to ai ki ai. Kono inga koe uraki whakalakala la. Ai tūma koe ia koe patungau e koe ni kau tawa e ni a whio. Me pehe whoki ke tūma koe oe paanga. I he ngahi whakalakala lahi koe ni koe patungau e koe ni upha mai ai i he support koe pesi te au ahi wā. Ai ofisio e kautawa e ni a whio ki he pure ki to e lau. Sea o maari e ia i he tawhaaki koe ni he koe potu ngāu e pēni ni lama o whakahino hino mai ai wheitu o whai ki ai whakalakalaka o e langa. Pea pehe ki ha whotu ke malu ai whonuana. Tō koe koe Northern Command. Koe makatu ueni ki ho tau mata pā koe ki tō e lau sea. Pea ihe ene pehe o hā mai ai koe pāanga koe ni kuahe aki koe mai ua miliona pe. Ka koe taulanga koe ni pea mwe potahi koe ni o whe hiri i ai no fō ia ko hono inga o ku luwa mai a fisi ia ki wawa. Pea luwa mai a moha moa ia ki niwa fō. Pea ofi mai pea monu sila ia ki ata. O whai to kanga kono inga ko hono whiri ko ia a wawau. Mahalo kono inga pe ko taulanga la. Pea loloto. Pea uu. Ke kai ki taha atu ko he ongo ni uma. Ke mahino koe wheitu oeni u whai ngata a. Koe uhinga koe kulawe atu ki ai sea kono inga ngari e whepaki e taki mamata pia moe wholau ewe e wahano o atu koe ni e taulanga e sotia o tu wai. O ko mahino peka te au e ngahi tau mua. Ka iene hoko atu koe ni koe tamutu koe loto nei a fō. Ka ke aha wheitu to taha mai me loto nei a. Tau pehe ke taha whanki motu ke whai whakalakalaka ai. Tukuanga nei a fuia ko hono hinga he ko taulanga lahi ia. Pulau e me wā. Ka toi whai haki komi atu ki late. Tuka ki motu mama o angen alawa whai whakalakalaka ki ai. Koinga whoko ko lawe ati ai sea koe ngā koe tūkunga koe o e kahau koe mo pā koe nai mō ngā whi.
O ku ha mai he ngahi whimea ki a honi, e tō kunga koe tō tai, e mo kai haasi koe o i ka. A ko tu foke ni ai whakalakalaka koe ni oe tamalu i whanua pe koe kautawa ni a whio. Ha mahi no mai ai o whai tokanga ke whai tōkona tapu. Ia ko tahane ngahi e tō kunga ni hanga teki, a Northern Command, ko hono i ngā ke puke mai ai malu ko ia toke lau. Pea i hene puke pehe e sea o la wea te taimina mo mea atu ai ki fisi, na mo ki ariaki ai pea mo tau malu whanua ko a fisi. Pea i he taimina mo ki whakate ai nai hake ai waka fisi ia, iho nau potu tahi. Pea iho nau whitu utonu. Aki pe uhinga koe ko i kai ke tau kei, e nau kau whaifolau ka uma e nau kau sotia, pe pehe ke waka leo, o hake ai waka sotia ta, pa mō whoku mai ki mō tonu. Koe, kono uhinga ia u whai ai toka ngā he koe, ka atoa ngahi langa whakalakalaka koe ai pure a ngā. E sea, koe langa pene taha uha mai, oku tuk, pea kos kamata e langa, pea mahino mai koe kaha uia, ai matapā koe a ki toke lau, e tu ia i wawa. Ka uhange ko whimea aki, kei vai peho no puke mai ai ngahi waka pea mwe wheitu, koe tauhi koe a koe kai aas koe i ka. Ko taha ai ngahi ngāu e whaafai he ngahi whanua la lahi o hange ko Nusila ma Seria, ko nolisi koe e potutahi. Ke lava ke ilo, ai waka o whaangota ai, mo e wheitu, pea mo e whahai ta. Kono inga ko hanga o atpeke mea kei ai pare eiki, ko taimbo uresi sita e i ka pea mo e wheitu koe ni, o whai e tau tai koe ni, whai ngofua ia. Ki hono wakai he wakareo, ka umaa whoki, ai customu, a pehe whoki ki he kau polisi. Ka ko lawe hifo i he Northern Command, koe wai ua miliona o kei si pesea, ne o lahi pe koe toka ngai pe o kau sotia i wawau, ka ngatu unga e ni he wakai atu, e hiki mahalo nai a tō riki e ka hau o tō ki wawa. Pea i e ne pehe ngai ngare si ani a fuia ki tō koe e ka hau. Mo mea i peke tu e taulanga koe te taimini, ai taulanga tō riki, e ki taimino no pe me whirunga furutupu ke wāwhi wanoa, o ka uia i he taulanga lahi wha uri a ku hoko e whanuan, i a ki taimino no. Ka koe pōpō watu pia mwe potu ngāwe koe ni, o whamaro atu ai, neongo ku holo ai wauti, pia mwe tū ngāwe paanga. Koe mea pia no wā, ngai ke te, o atu ke mea kei pare mea pia mwe, pure anga. Ko taimi koe, o ku tō ai koe whakatamaki he whanuan. Me potu ngā uen, me potu ngā polisi, o hiri ki ai. Mea ni e ke lawa whahatu tōni, ke na mua mai naua i e cluster, pia moe meiteki, he una uai nau mea ngā ue nau kakai, o osteu teu, ke nau whai e tokoni, i he whanua i tahi mo uta, ai pehe whoki he ea, e taimu tua tō ai ai whakatamaki. Māroa mo whamari e sea. Te au whamaro ki he whamaanga ni whawhonga no pero tongata puka koe XCI wharea reo. Ko hi koe ko ne tokanga ki he oni wasea, pēo ko i rato pe e mene whawhehu i e tongata nima, i he Pasifika te awafi tu. Koe langa o ha whariwha o New Building ko ku whahe ki ai ua kiru, se uhingai ke kemi ni o whao. E kike tatawa niua pa mo wawalahi sea o pule. Koe whakakasi koe peisi o kemi pe a niu whao sea. Kai Northern Command pe pule toke lau a nei afu hange ko ia ko ngau ko nei os whakakato he tapo si. Se koe mea kani ko mea mai ki ai no perifika o haki pea moe ka asi koe ni ai ka
Okay, sistem whamaman lahi ngau ke uwaka sea ke ilo i he kau mawhai ai toko taha le sita e waka koe hae whatogia waka koe ia pa me whitu paru ki ai mo ngā historia sea. O wiwa AIS pa koe sistem ko ngau ki koe ki he tautai sea koe VMS Koe whakeke koe AIS mo VMS sea koe AIS whima uia ke mo ui he taimano kotope. Ai au ku wha ilo ai koe ni he taipuk ma wha hoko e ma wha totolo. Ta kou ki ai u waka ia i tō pure anga u nau ngau ki nau tō ruia ai esa pe koe signora mo hingoa mo fuka a tonga. Hiri anko i au kiki le sita tonga hanga hi waka i tō pure anga. Koe tau le sita waka u ngata pe ia i tonga ni se u waka kalot whanua pe u le sita le pure anga tonga. Ka asa waka tonga i tō pure anga sea o mahino ia na le sita tai whakalao. Pe u ia koe false flag. O nau fuse nau toi fuka na kiki whaki whakalao anga nau tō. Pe koe nau ngau e hala ki ha fuka koe hui koe nau toi holo. Koe hui ngau keni u waka mo u whanua o sanction wha mamanlahi sea. Ka ngau e hala ki whakatonga no ngau e hala aki e tau hingoa. Pa kua asia sea i e mau whatotolo. Kua au inio nau ngau ki nau toi ngā hingoa voea sea. Koe voea motu ai u wakai e kohiri. Ko toi asa ki ia u whananga holoi i u lope mo whewhua u whetu. Tokua koe whakatonga sea ka os mahino peia. Koe nau kahea ase tau hingoa ngau e hala aki ai hingoa mo whukatonga sea. I topore anga. Sea whaitoha ma kehi ki mea koe ni. Ka koe hui koe ngahi teknolosia wha og ma ngā ki whahoka ki wha totolo koe ni. O ma whatoa ngai ki whahangau ki a sea nei ki whahangau ki a kohiri. Sea koe whaikeke koe AIS mo e VMS. Koe taimko ku ngau e halai ha waka. I longa pehu nau tamate nau tolu e signolo koe ni. O maui e mau toko suspicious activity sea. Ia lewa hu i ke wingo tamate i ai. Pau ma whama mahalo pe ko hi ko taimko tamate i ai o lawa pe le ko tim he taim na ka mosi ai ke mate me taim ko wha mo ui ai ko hoa i fiha na nau ngau e hala. O kai ke lawa ki whatotoi pe o whewhi i tuk i ai sea. Se o kia mau ngai teknolosia a hon ki mau ilo whi tuk i ai ta tau e pepe o mo ui pe mate VMS mo e pe koe AIS a. Ka koe ui ngau whemau ke mālohi whe unga ai ta whākoe ki intelligence sea. Ka mo iaha ngahi mea ngā aue ma ngahi waka te nau lava intercept ai o time ko hoko ai ngahi mea koe ni sea. Mau inga o pito ke te whahawhiange mau ngā aue pa mo pot ngā aue whekau aki. I he time ko ku whahoko ai ngau koe ni he MCC sea. Ke o hio ka pau whekau aki pa mo tau tai rua kai haika whemau ke iai fisheries. Ka pau whekau aki pa mo search and rescue koe lau koe iau ki polisi. Ka pau whekau aki pa mo e whaitongan tapu koe polisi mo kasto. Sea koe ue ngau ku whae popo ki ngau koe ni. Pa mo whemau ke whatonga he whare sea koe tau kau tau ane a whia tau te whito ke kau tau tahi sea. O kau tongani he lekot ma o lunga au pito e nau fua whatongia. Au ki tongani sea, ko tau tōpeu te ke tuk waka, ke hake ha tau waka tau sea, i ha wakau. Au i kinu sila na o more na waka i ha moa sea. Ko Fisi, ha moa, Solomon. Ka tō waka kou tu whakea o whanua kou tu whakea o waka sea, na os hake na tō mamau na waka. Tongan pe taha ke maha e tau leko o ti. Koe hau inga koe lelei training, koe whōpatongia ka tau ni awhio. Tau ngahi ngau e kunu whahoko ke whalere i ngau e koe ni a tau tahi sea. Whae popoke nau ngau e, neonga CCAV, ka o kiepe ngahi tawhaaki whaivea ki nau torohangi ko teknolosia ma ngai tuturu whapotopoto sea ki whaivea i nau ngau e, ko uhi ko tawhaaki ko whaivai e tau ka a whanua, tau te whito ki he kai haika. Pa moe hu mai whai tōkang tapu sea. Ko whai popoat ki he ngāwe, ko meu tōhangi ai e knopere, whekau aki pa moe ngai lakanga konu ata, ki ai vacancy te au whakapaanga hen sea, ke whawhonua ki ngai lakanga fo o ko uhi kono fo tū koe ni a Northern Command i nei afu. Fo tuat se. Ni pare mia.
Se pamole mole ki la pase pe. Ia mai. Hapai tā ua. Bueno, me pok sai tau tahi ko ngā veka kau hapai kapteni e tau mea. Ka koe ki whehui benia, ko sio ki fisi unau ngau e ake nau soti a ke tau e whaitonga na lapu. Oku asi ki mo a soti a e. Oku e ngani nai e ai ha whakaukai pule anga ke pata noa mo soti a ke kau mai ki ono malo i ta tolu me whaitonga na lapu. Se koe tari mahino ki ai te ke a o tonga ke tu nga wha ofa ki a fisi. Ke tau alas ke kau tau ai ne a fio, pe koe mea tau taina pe ne a fio, pe ne whengau e aki a kau tau ne a fio, ke ka winga wha o ni sea. Kau whai whengau e aki mo ki nau tolu, hange koe mea nau lau ki ai ke kau a whonua, e waha ai polisi, kastomu, kau tau ne a fio, ka mo fisheries. Ko tui tau e paremia e tāri pe rauti honi. Pa pamole mole pe ho ki ka tu pe mo ki mea ko ki tokanga po tu ngau e honi. Ko hi o ko whanongo mo whemea aki ki he le lei, pa mono whakaivia. Kai tau te whito ki ta whaki honi e waka e paremia tonga. Ko ki mea kona mea kei ai ino pere whikaua ko tonga tapu. Moni e tu o ua i wholau he waka honi. Ai o waka ngau siriwa. Tau te heka he la te whakamui mui. Pea koe whekau pena i whekau mai ke motuan ke u hekai. Koe lai taha koe i e wholau koe ni, koe tangata eki, o ku tau ni mawalu, koe Stephen Siniae. Pea toi ngā rewa koe ke whakau reka, au hei waka, tau tolu walu. Pa mo whakafofua ke whanau o tau awe, o nau tokanga e waka pulau miliona. O hange ko mea i paremia, o te ke ia hawaka ia mau i tongan ko sai hono training e tau whanau. Ka koe tua ua nu he kai waka, tu pe ki wate ki whakaukau ni ke mea, ki mea whaingo fua, o ai pe ki pepa, submission paper, o awe ke po mo kompiti ke mua hiki, ai ki tu unga koe o nau kaureka nau tonga e waka he wholau koe ki muri. Pakatani mai a. Ai koe wike ua panga pe ua ngea hongo fulu, mei he kapteni o aloa u, ke tau taha koe i he lok ni sini. Ko to he kako ni to tu o ai ku e ke kanau tolu panga pe tani mai. Anga fe tau ange ha fu waka lau miliona ki ha whanau una wako training. Ko to he kako koe nea kuia tala mai ku nofo ni i hia me ai na nau sewa katete. Tu anau tolu ko hi. Tau pe pe nau fili pa koe ki u ila po hai u hi ngā. Kai pe mua pure anga ke mu whatonga i mea koe ni. Wha ofa ni ko nau he waka koe ni he koe hi. Si o koe he nau he aho moe po e mau alu ki fisi. Aho e ua. E mau toke au ki fisi. Tō e matangi, mau alu takai, o asiri fi hau. Ai tō tōre me peita mai e nau tōre te mau alu takai. Mau alu matolo mui e matangi. O ware pia fisi e mau huatu. Koe ngahi mea eo ke mea mai e ki paremia, kai whatonga i moi paremia. Ki tātaha hake ki se ni te uange ke whanau ke nau tonga whakalau miliona pehe. Kai ki mea kona mea kei ai no pere, koe mea ena hoko i tupou. Ai ko tupou ko la kempa ia, koe whahingo ia ki ho tau tō i o whakatapu, o kui o tupou. Koe fofua hui a whakasotia ki loto, pe si office pa pehe fisi na oi, pehe pehe fisi o haki. Ako, kai ke ko tānoa ki ai ko tānoa maari e, ka ko pehe mua ke whafoki me ke tau ngawe, pa tau tari eni, pa mu whatonga i pureanga. Ange ha whakaivia ke ki whanau koe ni. Tau tolu walu koe i waka koe ki tamako waka me wawa. Koe tangatai ki koe ni me niwa me tawhahi. Koe tōtahai ana train he tu i oi aho, koe ana e i waka koe he late. Tau ni mawalu ia ki matotua, pato e ngā koe whanau. Pa koe kai ki nau hangana tō ilo hai unga i eke. Ka koe ku eke he ko wongo i, e sio ka nau tolu, ke mau wholau, ka nau whai whakamata tō mau nofo le rei pehe loto e waka. Kai ke, whotoa ka poupou, koe o loto ke tari ni, eo, poupou, fitu.
Awake, koe o vispare mia ai. Mo mia pe koe, ia pe hamea mo tonga o vispare mia. Ta mo fihu. Age koe mia koe mista mo i koe mahina ni taha noa te estimati me patseti ke smea e fitu nei. Mia mai e pare mia. Marosea, tapu whetuna pa mo kumimpa e kowi kagato. Ta ki o atoa whamara ki road whika whitu. Koe o tēne office e Paremia. Sea koe office koe ni o ku tawa pointaha e miliona e patseti wharfua. Ai whapahanga me porenga tonga e tātolu pointolu. Ia e ngahi budget support. Pe foki ngahi tokoni me tō poreanga o ni hao whakakato toinga. Ai au wharfua ki tawa pointaha miliona. Me tātolu pointolu o whapahanga me wharfua. Sea koe pokama ngā oe o ku nima fitu. O fitu sea. Ia koe pokama ngā oe koe ki he leadership i. Ai ku hātu pe me he best whika te atolu nima sea. O ku wahiki ai ai nima poini ua miliona. Ai koe hiki raitaha i ai o i he sapokama whika o waki sea. Ai koe men koe nai o si me ke hoi whawhonga ki he special project koe ni e ua. Ku whapaanga ki e ua miliona ko wahiki ai. Ai koe taha miliona koe kawia i he whatongia na e to me he illicit drugs task force sea. Koe hi koe makehe koe ngā ue koe ni i he tawhapanga who'o ki hono tau i koe ni e whaitokon tapu. Ko no whakau mai ai o kautaha i kai whapure anga. Ko hi ka tokanga koe ki hono whasisi ai nunu a kovi ai whaitokon tapu pe koe harm reduction. Nei vai hono ngā ue i he kohiri. Koe whonga pen ke ngā whapatonu e patseti koe nei whahe ai ka whanukfua i he tawhapanga rotonga me tawhapanga who'o ai 5 miliona whanukfua ki hono tau i e whaitokon tapu. Pea moe pokama koe ki he tōtupu sea o kuia koe Arise. Ai koe pokama who'o wen ke whaiviai ai ni koe ni o tau keisi i he pure anga o kaupeni hono wharerei. Ai whonga ngā we, pa mona whai ai mea koe good leadership, good governance i loto he pure anga kono whai ai ni ihi koe ni. Tau te whito ki he ni ihi koe tuku wako scholarship pia ponite mai ki he pure anga sea. Koe whengan ke puke ki nao toki nao nofo i ngā whapure anga. Kai oa o spe nao taimi pa nao ngau toki i private sector sea. Koe ngahi ngā ue ni whina pas pa mai visoni pure anga ki ni puke ka kai whanua. Tau te whito ki kau ngā whapure anga hui ke kau pe mama ka kai me he private sector sea ka tau mo i pe i he pure anga. O tatau i pe koe pot ngā mo ui ai au ku hasino mai i he no kau nei sima kau toke tā. He whoki pa moe kau ngā ue i he u pot ngā ue kehi koe ni i he pure anga. Ai whatataha i mai e pokama. Ma kehi mo who'o koe ni whahauka koe ni i he marumaru office i Paremia sea. Koe hike taha sea ku whahauko ia i he corporate services ai koe sa programa whika tolu. Po hike ke taha po miliona. Ai kono whapaanga ni kono hiki mai a restructure me programa whika tolu ki heni. Pehe whoki ki he review i he tānaki mai ai ngā he whakamore who'o i kai anga mahen sea hange kono katoa ngai ai ta ua nge au ai lotu i he whanuan sea pe koe ngahi one-off event, koe ngahi national event sea ngahi katoanga anga mahen peo whahoko hange koe time ko ku taria he whanuan i kau minister me tō pure anga ko i ku host ai ngahi whataha whaha pure anga ko ia i tongan sea i tawhapanga who'o sea o ke ngahi mea nei tupa e whanua ki tau whahoko
Ko konga ni e paanga to whakakato pe me I whakapaanga sea ka konga lahi. Wahi mai ki he leadership is sapoka ama koina whikatoro corporate services. Se ko toinga koe ngahi hiki tō whikawaki e pamoe ngahi ririu I he PMS-a. Ai ko no award, petai award, ai I koe ko evaluate pa ko whahu mai me he public service. Ko ngahi whiririu aki ke pēni sea o hangi koe poka ama whika nima ke tak mai tokanga he o whawhonga ki ai o hiki aki e 1.2 miliona. Kono whawhao mai ni ki whakakato e ngahi grant anga mahini pe ia nei whahoka kohiri. Aia nei I he malmalu koe ni bia ka koe ni whawha. I he malmalu koe ni ai ofisi pare mia sea ka ngahi. Kuan ko niu whalu whoko na ko highlight atu he karake 1 miliona. O tana ke pefo ki ngahi poka ama tokoni. Se mai ngai ta whatongai se o ke ngahi whalalaka he ngau koe ni ai loko kameni. Pau kamata ki mau whatataha I mai ai ngahi area pauia ai o community mo pore ngā muri mo whonua. O kolo muri sea. Ange koe Sister City Agreement. O mea peho e ki a lelei ai time ko whahoko ha Sister City Agreement o hange koe ngahi mea ofa ko whatamua mai ki he motu hapai ko whakakato he ko sirio anu kalofa ai Sister City Agreement pa moe kolo I Amerika pa ko nau reporti mai whahoko no taitari whapureanga ai nihi ko hami ai pa ke kau Vice President o kau taha lahi mā mansea o te nau ahi mai ki tongani ka pau tonu mana tu kau ai Cisco kau ni o kau taha lahi o network asea pehefo ki he Amazon mau kau e mai Meta ai koe Facebook mo o kau taha lahi sea ko ngai whangamari o whemaki popo I ko hiu ko ngai matawai fo o ia ki ni hanga hiki tonga mo I pa mo ko neki tau tō mo ngai whangamari fo o ki mau ngā ue pefo ki lang whalalaka sea. Se o kat peo no whamana tu ai koe development committee sea o ku kauenia I hono restructure development committee ai kono to'o ia me sapokama me pokama fitu o whao mai ki he nima sea. Ai koe kono whaikekehe koe ngā ku o makehe pe loko government ni me community development ni ai ko hinga ku o ku hiki ai me noa ki he tāpoin tolu me he ono ki lu ke hive miliona kaweni ono restructure ke tu makehe pe ai o grant ai loko government ni he pokalama nima makehe me loko governments ko uhi ko loko governance ia ko taupepe ko lisi ngā ue ia ko fitu pe wahmi ai kau ngā ue ko loko government ni ai ki ai o malu ai kau pole whawhahe me ka ofisa kolo sea. Koe pokam whika ono ai koe ofisi ne ko wana hapai mo whawau pehe foki whawhonga pure anga koe nia e ua ni o top tapu pa pehe foki ni o fo'o. Whatonga I koe ngahi hiki mo variation koe ni I he pokama whika ono au ki ai maru ai au office koe ni ku whapaton pe e ke ngai ririu whiririu ate PMS a sea. Makoe koe mea lalahi pe ia o whamata me patseti koe PMO sea ka pauta I hawhiu I me ka whawhonga wa tāpei tō whamarala. Mano whotua. O rupa poupou. O tapnima. O mata o ta whae. Whawe whatapu pa pe ki he hoi ki whapano ki pare mea ko hiko e whahako mai le patseti sea pa ko koe mahu I ngai ai ngau e ko ngai ko ia sai sea ko whilawe pe ki he pe si
pe sien filave pa mo ngai po kalama ko tokoni a ko ni ai pe si fitutolu ai pakanga tokoni va pura fa ko ko report ko ni ko fa to pe he ko le fa mata me pe ngai pot ngai va a ko loto pane to nga fai ki mai ngai pa anga lala ha pe ko upanga lala ko en wasko ni ko fa to ngai fa weni ko mai ko o ko fa mata me me ta ko si ko me ni ta ni ko ki ko rat pe kamata pe si fitolu ko kupu tolu ko ngahi panga tokoni ngai va pran fa kolo o ko panga tokoni ngai kolo panga ni makilo i va mano ki va va ngia ko ton be ai ku alu ia ke to kala ma ko ni te fa wa ai ku to pa de mo me be te fa wa estimati ai ku ia i he pe Stefano tata Stefano pe pacheti e tonu pe maheno o ku hifo ai panga ko ni na me o fe ma pe mo ni makilo ki va mana i va va ngia po no ki fa matala po no nga we ko panga ko no to no wa filave mo panga tokoni ko panga ase panga taha po ne fa million o ko si ko ia ko me ko asi ko ni he pe si te o fa no ko ni makilo pe ko me na ko ine te ko fu me ni ta ko si na taha po ne taha million na fa kilo ta mana fito va ngia o ku kai ko ton ke liu ke ni mangia ko me fa tong hai palan ko ni ke ha ine ta ko si ko ki me ki fa ton pe ko hoko ai ko ai pa anga to ko ne ke ngai ka ta a ko ni ngai ka ta non shareable organization ko to ko ni na to kilo to mano ni ma fe ta fa pang lo tonga o lo ki o wa ki ko bi to ya te premia ko si ka ta hai ni ko e fa ave ke si a lo nga ko ka ta ko ya kon holokia pe mi he tol kilo tol manu ni mafi ni mga wakil ai ku hala i report ya e fomatala ton ge review ia ka konga hanot fa filave i pe mo pesi fitu ono e pala nga ko na to nga premia o pe ko to koni nga he tu ko motu ai tonu be ia ta po tol bre na ton be ko konga ko no fa filave i pe mo panga to koni fi folawa kita ai ko ya bang be he ai pa pe he ta ulo tonga ka ko ke he ko re pe mane ave ki he me o spa anga ne ave ki ai ko re ke tolo ko ta hai ko ta pa pe he ia ai ko ki fa ton ia ka ta pe premio ko mi holo ni ka fa matala ko ko project ma ke he fe tu na mahuinga 1 million na fio hano ko mi fa matala pala ni ko na pus pare me ko asami ai ia o ko re tu pe ku ko mahino pe ko me manga ko fiwa no va kai hange ko ngai me ko ki asu ko ka ke ko ki lau fa lu fu ai ke fa ve ko palani mo estimate e me ko ni se ko tu pe ko ki toanga pe ke me si nga ka ta ko ni o ku kai ke ko kai ka ta o fa nge ko lo si ko la na be fo ke to kange na finga mo po nga we fa ko fon wa ka ko pa nga ni na i ai ko pe ko ka wi ke si tu si ai ta hiki ka to ni lo mo masiva mo pe mo hiki hai me ke ko lo ka si tu se me ai ni ko ta mo ta lo to mo ta ma fu o ta ma pe lo ki ai o tu ton ke te fa va kai to me na tu si ai si me ta masiva me ka fa nga ta ia o tu pe ka pa tu fa la mahalo me ai mia ma na ma se ni te me ai o ke pe ai nga fike ke a ko ni mo me a ko en filave mo palani ko ni ko kan filave ke ya ne lave ana ke nga me ko tu pare me to ki to atu pe to ba kai me po nga we me to ki ba kai pe fa le ko hi ke me ka ko me ya ko ki to nga pe ki a me ko ya ko i ko e ka nga we e to aspenda na o pe si no to ni no ko ka nga we o asia hen ko ya ko ka nga we e tu o ta finga ke tu o ta pe ta ai ko ki na to se ka ko me ma hui ngai he ka nga we ke ko na to ke ma ta me ko nga o ton ko ya ko ke to fai ma na tu pe ko estimate lo to nga na mo ta million na tu ki he va ke he va ko ni to nga ka nga fa pure nga na ai va ako training institute ka nga fa pure ki ai ma he palo pare ma kan ase report ko atita
Ai fei tu le ne ke o ako ai tala noa i doa me hako. Hai whako hai palprema ko ha ai solo wanga ko fei tu ia. Se mau ke ka ko pakai whaka estimate ko mo mai he tau whapanga hako. Holo ki pe ia me tamnira ni maki. Pako usio kau ki ai he ko mo pakai ihi fo i he potunga ko tuipe ke whahape mea ki ai. Ko ia ko i tau tupu. Umahau inga ke ako me kau ngā we ia. Ko ia ko university ia ko au piko mea ka pau ke te whingai ko e te whakalaka hoi lo ke sto mui kita. Ka umahau inga ia ke tau ai ako i pako kore pe. Pako tu ke mea nia ka antoa whakalufu he ngai potunga we. Ai toka ngai kina ko e ako ko e kakai kau ngai whapureanga. Te ko tu ko ako ko ia umahau inga ke wakai pe ku fefe whakalaka ko mai ako ko ia o ngā ue aki ke asimai he ngā ue o ku whakalaka. O tui ko mea mau inga ia ko wakai pene ta wha koe ne palani. O mea mau inga foen ko kamata ke tau waa koe ne he tau palani. Plan fo o, wanua wanima ki he wanua toni ma tau hongo fulu. O tui ko konga mau inga ia ke wakai koe ne ta wha aku. E nau kau ngā ue o nau lava mau e matao tau. I nau lava o whakahoko ko hono. Hono wakai e ui koe monitoring. O wakai pe mai evaluate fe fua ngā ue ko hare son ke tau wako mea i pe tau whakalaka mea. O sof ke estimate e tau whako ni o koe ke fu lai fe. Ako tui koe konga ni he ko hui ton ke tatau e ni mo potu ngā ue. Ka pau tau whakalaka ngā ue potu ngā ue e whonua pure anga. Ton ke mo waa pe hei ngai feitu. Ka piki whareariani. Ko sea ki waa pe fo a whareariani sea ko whatongai ko sokotu. Ko tui koe malo ek sea tau laka tau tolu ki ai. Ko hike tau whakai e tau ngā ue aha katoa pe kui whe. Pe u whakalaka, pe i kai. Ai ako he pokalama tolu, pokalama si taha koe pe steo tolu walu. Koe pokalama ia koe he palani. Ko tu koe potu ngā ue ni tonu ke tau tuku fua a tau palani koe ni tau hongo fulu. Wanoa wanima, wanoa tau nima. Tau wakai pe tau anga tau whanong wha. Ko hike whakalaka e sea. Pe ko tui koe mea mau inga ia i hen. Ake sea ko whatongai pe ngai mea ko wangai wakai mahu inga ki whakawhitaula ke palani mo estimati ko hi pe ko tui o mahu inga pe wakai ia koi mo whakai ai ko mea ko nuku hoko i he sotia ai mao ko tau pe ko ki hono pailate i mono kapiteni mo whakauri ko whakaofa pau taula kai fishing mai fonua ko ilo ta tau pe ko kai tonga ko tai tonga ngai pe ange ia ko pe whakai ai te nau iai nau do ko tu mahu inga ko whai ia ko ni ko ki nau tol pehen ko ngahi ki muri. Ako tu e lahi anga pai lava mai ngahi ako mei muri o fai hen pe tokola. Ko tu e sai. Tai foi ni fa pe mai a fit. Fu si ako kau whareare ai ke maha tau wako. Kau ngai whakawhareare ke tau whatau kia. Ko tu pehe. Ko tu ko tau tatau ko tō pe ntalama e mau pe. A here whakamata mau pe ke sai. Ako tu ko mea mahu inga ia ko whakalala ka ho whanua. Ko kau ngā ue ke matau. Tato ki me ia e tāna ke toi whai toto nume ngai mea ko ia. Ako whatongai pia ko hui. Ko ne sa ko whatongai ua ko peko ne sai peo sa tonga. Pana e tāmai ātita. Te nau kamata whoki. O mai e whainga ātita whakapol kalama. Paku nau lau. Nau tā laki ai pe office pare mi amu office paanga. Ko ne sai peo ngo patungai ko ia. Tēnā hanga whakaure whanuan. E na sai ai koe a iwi lahi ia. O ku mao ia e office pare mi a. Tomo e patungai paanga ko hiki na lava whakauri. Ai whakalaka sea. Ko ia sea ki whakahoha pe whalawe mo estimate. Ai office pare me mala. Tō tapo wha, me mai. Tome whituna i sea ka pe ki e pare mea me hoi me mi pa e komita ka kato se ka whakpe ki lawe wharuku fua. Whikawaki me vauti kone office pare mea. Sea ko oko ki whalawe pēu ia i he whatongia kone office pare mea ke whaitokana tapu sea pe te ula wharuku fua pe. Ko popo pe te pēu sea pa ko whamalo no tō mamafa o e kaweinga kone. Ke neonga pe mea e pare mea nai te ki tawa o ke tūnga o kuia ia fisika mea pango ia ka koe anga koe pe teni o tau ia e tai mingi se o tau rurua te tokia. Pe kou whiwhia pe i he takimua o fisika ia e pare mea no tō mamafa ka veinga koni. Ka ku kore pau sea e anga kono vahe koe paanga ke ka veinga koni. E whakatatau ki he analyse koe o mai pa katake sea ka wlawe atu ki analyse kone mai he XR e wharearea.
O pehe ai ko paanga taha miliona o ku to'o ia ke office paremia ke ne whahoko ai ngawe ko ne tau e whaitoko na tapu. Pea koe tau pot ngawe kastomu koe 8 kilo o ku ave ki ai. Pea koe pot ngawe polisi koe taha 0.5 miliona o ku ave ki ai. Pea koe pot ngawe prisone koe taha 0.5 miliona o ku ave ki ai. Koe whehui koe o kore ke tokoni mai pure anga whamala ala. Koe whaunga koe mono tuwhai pa anga ke ngai sino ngāwe unau whai ngāwe. Hena unofo peo whiwhiri sea. Moe tui o totonu ke tuwhai pa anga ke ngai central agencies unau whai ngāwe ko ni ai koe polisi. Koe kastomu. Pea moe prisone. Ko tuko lahiange e panga ko ave ke office paremia ke ne whai e tau i koe whai toko na tapu. I he whatongia koe au me panga o anko ke kastomu. Kau tau mea ko ta pea o e ki e sea. Koe hifonga mo hake ngā whanua. Koe hawai konga lahi mea koni. Nā ku pea au e iai hakonga hai o anke tau malu ia ne a fio. Kono uhinga koe whatongia o unau hanga whakahoko kau pe ke whai toko na tapu sea. He kou nofo o whiwhiri sea hango e ni. Ko fisi. O si hanga nā tauria o whakotuu e nau waa makehe au pito pe ke whai toko na tapu. He unau hanga o tāri ko ECU e nofo mo nau tau. Ka hango ni ko taurere mai whanuani ko pot ngai polisi nai polisi ata atape. Ko ne hu mai pe u mea rere o lahi o mahino ko mea rere te tau whea o moia fuoloa. Nau hanga rewa wahe e whi pot ngau e taha koe department e ke trafiki. Ke ntonga e trafiki mono ngahi alunga. Te ha tau pe pehe ta tori tongan. Ko task force pe na tau hanga ai e pot ngai polisi pa to e pehe mai pe o whakatahai. Mo wa whakatotolo hia lalahi. O si hanga e whisia whakotu e nau counter narcotic bureau. Ai a koe au ne hanga toka ngai ai whaitoko na tapu whalu fua. Kau mō mea i hau e ki ahi o ngā ue koe ni tau kōsi. Turi i kātoa he pure a ngā e kau ofisa koe he wa counter narcotic. Totolua. Tua kātoa, te ui fōo, siri fōo. Koe ngā koe ahi koe a oi whaitoko na topu. Kona tapu. Nā nau mau e tau kōsi, ai toni e wha aisi, i e kolo, i nenti. Puke nā tō toko taha i suva, tala he toko taha e koni i suva ka polisko o suva, o ki ai aisi ia i he whare nenti ne ilo. Nau aloat pe ka polisko o suva, ta e tala ke ka polisi nenti, ta e tala ke counter narcotico puke e futoni e wha. Ke ngā ka nau tui, o kuesia ka he tawhaaki, ka district police officer ko ia. Peko hanga whakamu sea na alawa ke tau fokasi ngai central agencies. E whaivia kastomu me polisi ke hane wa pau pehe. Ako hanga wongo i ko ave e taha miliona ia ke office paremia sea. Ko kore paki ki whamala ala mai. He ka pau te tau momosi e paanga ko ia hange ko ni ko to utupu me whanki mea ke say no ke drugs. Ko nofi po o whehu ia. Ko hae ola e mau me ai. Ko hae ola e mau me no wahe ifo ke whanki ko mitpehe. Ka ke tukuange ke tau ngahi sino a lalahi. He ke me mei tau kotoa pe e iai mau pe kore ia me ngahi waa ko ia. Iai mau pe kore ke whakalahi, whaivia ki nau tolu. Me alere, whaunga whakatotolo. Pa koe hinga ia kore sea, ko toko koe taha miliona. Koe hana ngā ue ai ke ai aki, pa koe hae ola ngari e mau me ai e eksea. Wiki kore toko ni pe ke whamarala mai ni. Marasea. Se o whamarot ki e whamarangko ni a tangata wha. Ka kuhange niu ki ke whaha ngā ue por ngā ue sea. Ulu aki koe polisi ulo tonga hoko at peo no whaivea ki nau tolu. Ta tau pepa me kastomu na tau whamatara atu hono whaivea ki nau tolu. Koe polisi sea hoko at pe ngā ue ka nau tolu, whaivea ki nau tolu. Ai au mahino e po kama ngā ue ki he kuri whatotolo. Koe ngā ma kehe kou whahoko sea he koe tau ni whihe tau whahe 5 miliona ki illicit drugs task force. O vai wahe ki ai ngā ue ki he oku i he task force, ai polisi, ai kastomu, ai pilisone, ai PMO, ai kusea.
pa mo toenga o kupu ngā au e koni pure anga se ki nā tau e whai tokon tapu. Koe ngā ma kehe koe o whahoko he tau whapanga whaou sea. O kai ngata pe hono embed ai patseti, he nei kamata mai patset koe niko 5 miliona nei tūpei whalipaanga. Ke tok wahe pe e illicit drugs no tok wha mai na opoka ama tok me iai panga. Me iai ke tau whapanga lotonga sea tok he pure anga e aho, ai panga o wahe ki upot ngā oe. Hange koe whamalanga mai koe ki ai a tonga tap wha. Sea, na ia haola kehe, i ono ngā oe panga koe ia me pokama ngā oe no moro pe koe upot ngā oe, ikai. Ta tau pepe nai whao ia nau tolu, pe nai tuk mai ki tua. Hala. Pe haia he ola koe ngā oe mai koe komiti sea. Tau ko osi, tau kakato e taha, whātahatu o taha pe illicit drug task force sea. Ta uni sea ko ma whātaha mako tō wha. Me rak whātaha, whamapo opo mai ngā oe, ko mea kanai hoko, ne ongo wahe atu panga lahi ki whai via e ngā oe no whawhipaki, whai tokon tapu, o se ange tau whapanga, whātau mea rere a tata pe sea. Sea uhinga rere pe whātau mea rere. Ka uhi kono, tau i koe whai tokon tapu, o ki ngata pe ono whai via e supply reduction ni. Pe ono whasisi, ono whahu mai koe ni ai whai tokon tapu sea. Kau kei ho haa ma kehe ki e demand reduction, kono whi mau, ke whasisi ono whi mau. Sea, tolu, koe hui ko ngai mātunga tolu ko e ni, na tau tuku pā pe nai whero toi ka toi whanua ki ai i he symposium nai whaho na huwhi koe tamatui. O tolu ai whaunga sea, whasisi ino nua kovi, harm reduction. Whasisi ono o mai, supply reduction. Pea mono whasisi ino nua kovi, harm reduction. Sea koe supply, demand mo harm reduction o whimau ke tau tokanga. Pot tatau ki ai sea. Whawha ngau mai ko hiri. Kamata ke ola mai ngau koe supply reduction ni sea. Kau whai tokanga ma kehe. Ko hingau ngau ke whonga ma kehe. Ki he harm. Ka moe demand sea. Koe demand kono whimau. Kono solowa anga koe ako sea. Koe nunua kovi kono solowa anga, koe rehabilitation sea, koe addiction services. Koe ngahi mea koe ia sea o kike mau he pure anga ia nau moi ilo fe unga ke nau whakahoko. Koe uhi ngai uku makehai ngā ue a illicit drugs task force e ahoni, koe uhi whakau mai ukau tahi kai whapure anga, o nau ngau ke kau tipota, o nau ngau ke ni i koe ni uku nau o liu kawa fo na mo ui sea, na nau ngau e i heu network a koe napa aho ni ko nau kau i ono whamama ai kakai kei whapauri sea. Koe hae ui ngā sea e uha mai statistika o kolo e supply ka hange koe mea whawhamalange ka whawhonga koe demand o nehanga o whotu mai ai mahau inga pe koe price. Kamata ke aloha ke price sea, koe hae ui ngā, ki kone toi mahu inga nge, ka koe toi whainga taange hono mau sea. Ka koe ngau e rei konu whahoko koe ni he kau polisi sea, e tau wawhi ngau aki mo tupure a ngau ki lava o la watu e ahon. Ai lahi ai koloa ko puke, whaloto whanua, mo i topure anga nai tau mo ke whahu mai ki tongan sea. Kua os mau. Sea, whafu ofa pepe o hoku ato e ngau ki he supply. Aho ni, ko toko lahi ange ka huko uhi ko e whai tokan tapu ki plisone. Iha toi taimi. Ko a oe ai mo'ua mo'ui life sea. Ai whahu ko e mo'ui o wha mo'ua i ki plisone lifetime. Imprisonment ni sea o toko lahi ange ha toi taimi. Wanga futu. Matunga ni he launa whahu mai sea he kohiri. Sea, ko mea taha, ko toko lahi anga toi toria i he mea kona tau teu ki ai. Nei whiunga pe toi ki he toko taha pe toko ua ki he sela. Aho ni sea toko nima. Sea koe ola ini ai supply reduction ni. Ka whai toka ama kehe koe uhi o ka pauki ki tau hoka, ka pauki ki tau hohaa ki he rehabilitation ni. Ki he harm reduction, pa mui demand reduction,
Aia o ke lava ia o vahe hanga tonu ki he polisi ki ko na whatongia. Pe koe kastomu o ki ko hana whatongia. I he whengawe aki ai office pare mia pa mo u kau tahi kai whapure anga sea ko uhinga vahe ma kehe pa anga koe ni ke toa ngai ai konga e taha nei di aki he ko hiri sea ai ko rehabilitation pa mo ngaue ke reduce ai harm pe ko nunua kovi whai toa tapu o kai ngata pe ni ihi koe ni ko nau os ma ngaue sea ka ku whapatonu en ke tautupu nā toe hā me ai haola kovi. Sea, koe ngau ma kehe, ma hau te kiki mea he ka whawhonga. Ko whai whengau ak whaofia panke pure pa me polisi sea whotu ai FIU unit. Sea, o kere whaparangi pe he follow the money. O gamana ke whahu mai ulau sea ke toi hai sia ai paanga mao mi hono pau si tau ka inga sea pa mo no whahu mai whai tokon tapu. Ke tao ke mui e paanga sea e ka whaitu peo tawhi ke paanga ko whaitu e na hau me ai whai tokon tapu sea. Ko fufu taimin ko foto FIU. Tau whai via e o whai ngā whaofi pa mo e o kautaha i tōpore anga ki he tawhako ia. Ka wai e FBI ko e intelligence ko me Australia me New Zealand. Sea, o lahi utawha aki e mea ko e ni ka koe ngahi ngau wha owe ni o kokuat hono whakai via. Koe panga 5 miliona koe na e wahe koe ki he whai tokon tapu. Sea koe ngahi ngau e ma kehe ia i o lunga he ngau lolotonga koe whahoko e he tau maru e ne awhio. Kastomu, polisi, pirisone. Pea pehe foki ki he office koe ni ai paremia ai o sea i he illicit drugs task force. Sea, o lahi ngai ngā fo oia hange kono sivi septi ki sea o whanga katapu. Nei toktari ai polisi ko ia he kapneti. Pea kau i he ngahi mea makehe ki hono fua ai lahi a hono ngaue aki e whai tokon tapu. Whakasainismo whamon whapapau. Kai ke whahoko aki ai tau whamahalo COVID. Pa mo whafuafua whawheho anaki pa mo hono ngaue aki tōpore anga sea. Ne ongo e ofi maa fisi ki tonga ni kau kehe pia tonga me fisi sea. I fisi kuna papare mea ia mea kui koe Bluetooth. Koe kona pe toko taha ia kone ngaue ki whai tokon tapu. Pa ne huhu ine toto o vahe holo he toenga e kakai sea. Whamawhola e mea koe HIV. Sea o kikina hoha na toki HIV. Tō maa pehe ka inga koe ia. Nā pehe nā tō koe kuonga nia, koe HIV ia o te lapi tampo moi wholoa koe lahi e whai to'o mo mea koe ia. Mau inga nge ke kona au, ka mao ai hai, i he whai tokan tapu ke ngāo ke Bluetooth. Sea, ki māma pe e tau whanua ki tau ngāo ke Bluetooth. Ne onga whainga maari ki tau whahoka mea koe ia, ka makehe pia tonga e sea. Koe ngau e makehe ni whahoko, ko uhi ngau whahoko ai patset whaoki, office pare mia, he kia whaunga makehe sea, ko uhi whi mao e ora makehe. Tāna ki me o whi mea ki sea. Paremia. Ko whamalo Ia pe whanga mai. e paremia i he whamatara ko mai mahino o kuto e whamamawha me supply reduction o awe ki harm reduction. Mahino pe e ngā ue sea ka ko edi pe foki e la vaonga tai ko maure o. Ko osi pe ko ia, ko ha pe ko pe a whangatuku ko ia pe sea. Ko mea nau toka ngau ki ai nā ku whaamau sea ko e tau office paremia ne seti policy. Kau e ala ia ke paanga. Heu ke nau operational. Nau whaamau ia pehe e tuwha ke mahino whitu ale paanga ki ai. Whitu ko nau whae ngau ke drugs pa ale mahino ki ai. Sea ko paanga whi mau ke whaoha whitu. Ke whamara pene ngau ke whamara ta whako e Newborn pe whafonga. Ka kono wahe koe paanga ke pure pe illicit drugs task force. Ka toi paanga ko wahe ma kehe koe 5 miliona ki ono tau koe whai tokon tapu. O whahoko ia i he malu o illicit drugs task force. Pea hange koe whamatala koe ko hiri. Nai taktaha, nai wahe poe anga ko o sisea ke taktaha pure pe ai potu ngā oe i hene
vote nei vahe at ko paanga ke illicit drugs task force ai na whamatala tu o sangi ai tau whapaanga ia whatau mea rere pepot ngau koe whatau mea rere pepot ngau koe sea kono make fo ngau koe ni o vahe ko uhi koe kau taha i kai whakapure a ngau ki kana pot ngau e sea o mai ke malmalu e ai office pare mia ka koe awha tu kono tutu uni paanga whaluk fua sea kono vahe koe ia o pake tutu uni ki ai illicit drugs task force ma fe vahe aki ai pe o whapato ngau e ake polisi nau paanga vahe ka nau tolu ko uhi koe tau mua na e whero toi ki ai o pot ngau e pe o whapato e paanga na e vahe atu ki he pirisone sea. Whatata pe e. Whotu mai pirisone, koe mea kou na whema ke whamore ke nau paanga, a ke nau paanga, koe a. Whema ke wharere i nau a. Ke malu e pirisone. Nau te whotu mai, whema matoria ke ai e remand center. Sea, mau inga pita remand center ko hui whema ke whamawa he ni ihi koe ni o tari hopo, me he general population, ai u whakonahi ki nau tolpa we si ai u geisla. Sea ko toi oang peka nau tole whakaukau koe, whewhe ai youth center, koe hako ai kau whaihia tau keisi isea, ke iai peha nau pi son ma kehege o te na o ako me he kau matai tohi lahi i toi torsea. Tamai he pirisone, whapoto ange mau wahe panga koe ni ki he remand, ko uhi e malawa pe ke whau ki ai, a ni ko mo tari hopo, pe he foki ki he tau tūpua whamawahi me general population. Se o ka pana tau tuwangi ki he pirisone, pe koe polisi, pe koe kastomu, ke nau whaitutun, pe nau toi e nau tolki, to iaha au ngai komiti sea. Ka uhinga koe whonga ngau wha oio ko uhinga ki ai, e tau ko o sina tō tāpe na whata. Tau ni sea mau mui e ngāwe, pe whafoki mai ke komiti ke nau fua tau pe whapoto no wahe panga ko e ni ko 5 miliona pe. Pe kai sea pe to hoko atu nau whabore panga ko ia. Mea ta tau pe whahoko ke panga kun wahi e u kautahi kai whapure anga. Wha office pare mea, whahuma na proposalo, ki he komiti koe illicit drugs task force, pa na tō fua tau ai pe e wahi ke anau tō pe kai. Au ki winga no mai ke office pare mea, ke mapure whahau niu nau tō ki ai. Ika, hala whakaukau se koe asea, koe mau malu i pe panga koe ni, whahau whi, na iaha whie mau, ai u kautahi kai whapure anga, koe uhi koe focus o pure anga a hosea, whe unga supply, hoko atu pe, kau whimau ke tau toi whamamawhai, mo toenga u ka venga, ai koe hampa mo demand sea, henai li akia. Se ko whapapalahi ki he whakakaukau, whahoko he paremia me anga na o whenga ke tokoni me ta whaaki ta whakapuranga sea ka koe mea ndia ko oato whakaukau pehetse. Ko whainga fua kono o mai ke tau wahe pānga sea, he kuiai palani o mai he ngai pot ngāwe. Palani pot ngāwe polisi, o tau ilo iai, pe oato e makatunga pānga. Custom risone. Kono awe koe panga taha miliona ke office pare mia. Pea nau toki hanga nau tolo whae whakafufua me tu whae. O ke tau sio ke palani. Pa ke tau lava o ilo ai pe koe hae ai output o tau amanaki ai. He koe paanga koe o awe ke office pare mia. O ulahi ange panga o awe customu. Customu mo mua taha no tau. Whai tō kona tapu. Koe uhinga ia pe poingo ko atu sea. Ka e pure pa whaka pure anga o e aho. Ka mau o atu ho maure o hen, toi hina mo uri, whalawe waka, pe whaka mo oni mai a taimi. He peheni anga whakaukau sea. Moni pe a hame, ka na iei e tau whalala ki he ngai sektoa tau ta hame siasi, na nau hanga na tolo to'o whaka na tula he whatongia ko ia. Koe fuhu i koe supply, pure anga a tātāpe ia. Hangeni, ha tau, lotonga tau, tau to'o mai ka kai me front o mai to tokoni he whai to'o. Hawa rewa front. Oho mai ka whai whiria. Mea pe ko toa ngai se. Pe ko wat pe hau e anga hukure o. Whakafofonga i o wahenga. Me anga tui o i motu an sea. O kia i o tokanga ke fonga wahe. Me ko kore pe sea. O i kai ke tui kono awe ke whanki ko miti i iki ta whakapure anga e ia no impact.
ko ui mo kore ke ome panga ke ngai uma nga ue e pure anga custom polisi prisone o gai me ngai ko tau malu i kolontini ngai fetu ia to ton ke tau whakaivia ke mahino o kakata a tau tu whakaukau rewa ke tawhatawa kisia kanga pe whakaukau e paremia ko whakapapalahi au ke he whakotutu o mo whakahoko ka ke peange mai na ia parani ke mahino e wahe ta miliona koe ke tau ilo ko hae ngā ue ai ngai sektoa ko ia e whai aki kau kai fuke ilo kau ko atu whakaukau sia kau ko whakamalo a te mautaimi. Tata pangfulu, me vai. Kape whitu nexia. Kape me hoi me mipa komita kato. O whapapalahi peki he ngai whakaukau mo ngai moni mea. Ngai oha ke te matapwha. Ka kou whitu pēr sea ke whakamari e ko ni ke wata whakamalo ke paremia. Whekau aki ma moe 2 miliona ko ni wheme aki. Ake ko ngai whakaukau ko ku atu. Pe ko wheha whetu e toki whetu ko tuku kia mui. Kai kehe ke kamata e whakaukau ko di sea. Pa tau toki whalele e pia mui. E ko mea ko whia ai e whakau whatongia e pare mia ko. Koe ke manawasi ke whaiha mea fo o. Sea, tōna kona toku mari watu. Nau lawa toa mo ki ni ihi. Na taivet mai me whakamau anga. Me tau lawa kona tau pāsi hene youth diversion ni. Na mau at ki utao. Toi mau ki lose. Mo kamata pe e ka wha. Tuk whai whakaukau ke whakalahi. Kai tipeni me o mauivi. Me ange ambastoa se aina pe mo ni kau ngawe o kai ke ngawe ko ni. Pea koe ni iha te nau tolu, nau lotonga whautu atu e wei ke taini. Toko ni ke ngā ue project e Asiapan, ki hono langa o evacuation center ai ka inga e Tapululu. Pau nau toko ni hono whetukutuku e koloa. Pea mei he tau langa ki loto whanua. E sea, e koe 2 miliona koe ko lave i koe taha miliona ke youth development. O ku mahu inga ke tau tokanga make au pito ke tau whanau. Mea i pe whituna sea. Koe ke te ha koloa i ha whanua e mahu inga ka kono kakai. Kai tau tatu whito ke tau whanau. Koe tau mo ui pe koe tau whanau. Kau ke te ha investment ia e mahulu ange ka koe invest ke tau whanau sea. Sea, na talo no pailate e whakaukau e koe di me hoko koe e taha no tātaha. E tau talanoa koe ke youth diversion. Koe unga whatalanoa ke ai sea, e na kau e motuani e hono whakaukau e ngau e koe ni he tau e hongo futupu koheri. E polokalama koe ni malama e kalofia mau. Awe peu, mea i pea e tolahi. E mahu inga, hono taivete tau whanau. Pana e osi ola lelei au pito e ngau e ko ia e ni ihi me he nanau whakakaunga tā maki e tahano tahataha o taivete nau tolu neurunga ne te keke whakalao. O kunau hoko nau tolu he ahoni. E ni ihi ai ko e kau tū mo unga e mo kakai whalalaanga e ngahi ngau e anga e potu ngau e pure anga. Pa pefo ke ngahi kau taha sektoa tau taha. I tongani he ahoni. Pea koe anga e whakaukau ki he rehab i kone aki nau tolu o mai. Tau te whito ki he tau talanoa i he sisi ifo he tau taha walu ki he aruifo ki he tau taha wha. Sea ko whakamoni atu. Ai ola lelei i osianga e workshop ne whai he tau kuosi. Pea mo ni kone. Pea nei osi kamata paila te ia e wahenga e motuan. Pea kumahu ilo whakapapau. Ai ola lere o ngau e koni. Pea ngari ku hange hono paila te i ho mau wahenga. O ko hanga wahenga whai hia ka koe tōlahia hen koe tōlahia pea mei tonga tapu hiwa.
pa mo tonga tap fitu se la pe ke o mai nga hingo ai ke me ke fituna ka ko fa malo au o kuiai hatuluta e fai ke ha siofia ke no mui mui nga we konisa ya monia e lau e taanga i he lau manu e ne au tope ki e peau. Ya ko whamalo atu kai ke manawa si ki he whakakaukau koe ni oku o mai he ikparemia. Hange peko e mena e mea koe tonga tau fitu. Whatongia e paremia koe ni koe ri kwa diuia hane. Kai ke manawa si whai hamea fo'ou e tau maunu ki hake nga fo'ou a te tau maure wa haola. Kai tuku atoa e anga maheni. Tau anga maheni ai. I hono wahe holo pe ngahi seniti ilisi trucks ki ngahi pot ngā ue. O ware pe whatau mea lere mai pot ngā ue koe. Langa tamati afi mai pot ngā ue koe. Ka ko pehe ko pouka kato atu ke whakaukau koe ni. E ko koloa ni ko koutuia koe tare patset koe ni. E unu e maulo se pe me eka e wha ke te au e tolusia. Whalahi atu ke tofia e whituna, tolahi au pito mo kāinga, nau kau he mau lao koe ni. Tai veti mai ka me whawanga makase. Whamaro atu sea mau whenga mani. O sa tapa ko malanga pete ke awhi mai ka au, eh? O ngona pito whituna, ko kalapo e ua, ko alu ai, o tokanga e kina ni, kalapo e kauhia, nau toka, o kalapo e heilala, i pea. Ako to tonu pe ke tau tokanga e kina e whanau koe ni, e koe whanau ni o kumau inga Peter Society. O ko kau he kalapo koe ni e uka koe ia, ka ko whamalot ke whafonga he malanga koe ia. Foto ka popou, Sea, i whawatu. e ko ose o pou ti au. Pea mai koe, Koe, e no pere, maro, sea, koe, budget koe ni, pa mo tamua koe ni o mai koe ni he pare mia o tonga. O mātu o ngā ai a hono toi puke, o ngai whatongia ke le rei ane. Ane ap, na vete ke whatongia ko no i ngā ke whakahoko. Ka nai ai e mea e ua hoko na hoko mai, rako pāe mō ngā whi, ka pehe whoki ki he toa e māk whakaua. Pea mo e hū mai koe ni koe ai whaito o kona tapu. I he ene pehe o kola ai, mo mauluta ai paremia lono tō ngā, ke puke. Ke puke ai tūnga koe ni koe o ngā ue, ke lava o whakailonga, pe lava o whakapapau o hoko. Sea o ke mea koe ngahi ahoni, koe ongo he ne awe, o kuia i ai ongo e ua. Ruaki koe ongo koe ki kakai, pea mono awe koe i he tau atahi nā, mahi noia. O te ai mo ngahi ongo ia, o ku awe whakapuri. Pea awe ai mo ngahi amanaki mo ngahi whakaukau, o puria pe we sia ai tūnga koe ni koe o nofo malo mo whiwhalala aki a society. Hae ni i he budget koe ni. I ho ono puke he paremia, ai ngahi mawhai koe ni ka tau te whito ki he tautupu. E ne manawa si, nā hola tautupu o whaiha ngahi ngā ue, o te hulua ngai ai mau e whonuani. Kai ke u lawe i pe ku kei tu mau e tautupu i he putunga o ngahi ngā whanua. Ka mahino mai o unu me ai ai toka ngā o awe ia ki he tawhaaki koe ni koe ai pare mia. Koe konga lahi o kou whai toka ngā ki ai ko hono uhinga koe pure le rei whaloto whanua. O kia ia ofisa kolo, pe mo e pule whawahe. Ka wen he ere me niti, o kui kai ke fuloko hā mai,
I he budget koe ni koe ai office pare mia. A koe malu koe ia o pui he eki pare mia. Kono uinga ko fitu taki a ngaia o e ngahi kolo, ngahi wāhenga. Pea mo e ngahi ngā au e koe o fie ma te fito i he ngahi kolo. O masiwa ai a ta whaaki koe ni koe tō tupu. Masiwa ai a hono toi whai e ako. Masiwa ai e whoki ki api. Ko hono uhinga o kui kai ai ha tō ngā pāu ia. Ai ofisa kolo mo e pure whawahe. Koe pāanga ia o kui he whafofonga. Koe constituency fund o ngā ngā pēo furihi horo. Ka e vai e ofisa kolo mo e pure whawahe. Koe ke nā lawa si whai hono whatongia ko hono tauhi koia o e kolo pēr mo e wāhenga. Ia ene pehe o whai kia e tōkanga. Koe pula rei o mga tuunga me iai. O mga tuunga hano a koi a ofisa kolo mo e pure whawahe. Mga tuunga hano ngā ue i aki. A hono ta whaaki ko ia ke whakahoko ai whatongia koe ni ainu uai laheri aki ako. Lahi apita pia moe mari kei iki. Tu wange ngahi te whatongia koe society. Kai kamata rewa ke nau unu ki nau tōru ke ngahi ta whaaki. O nau ngā ue ke whaitoka nā tapu. Pea hea e whamiri. Motu hia e nofo. Pe whaire wai hono whotutu whou hangai lao. Ke malu i ki nau tōru hange koe na mea mea aki. I he whafofonga koe ni. O tonga tapu hiwa. O wei e tokanga lahe ki ai ko hono uhinga. Ko eri toini e tau nofo. Nā te ku mai pe ki mui ai whafofonga constituency po whafonga wāhenga e tāwhituka mā heo eiki. Nā te ku mai pe ki mui ka kui taimi no pēna humai koe ki nau tole ma whai lahi a pāma. Ka ki aha nau whau mai a ki nau tolu. Koe pule le rei eni kui ha ofisa kolo me pule whawahe. Vai hono o hake ki nau tolu, pēr mo hono pōpō i ki nau tolu. Hiria o ki nau tolu nau tongi vai. Ko nau tolu nau tonga e whanki potu koe hala. Koe whanua whakato o ki nau tolu nau lawa o puke ai. Koe o me mipalolo tonga e whafonga whalere a tonga. Ngana pure whakawa. I ngahi wāhenga. Ka koko hake kono i ngahi o kolo e paanga koe ni. O kolo kono uhinga ko kai koe ke te ki nau tolu. Ake ona wāhenga. Wanga mahanau constituency fund, wanga mahanau mea lere. Koe si ka kai koe ni. Nai whatu mai aki i whonua. Kei li e kina pe nau tolu e sea. Koe pure rei si ko ki nau tolu. Ko nau tolu ku prisone. Ko nau tolu whoki mai koe mea e ko nau tolu ato talitari. Ko nau tolu nau awe nau tolu ki hangai wheitu. O tāu ke nau nofo ai. O whai tokanga lahi ki ai ko hono uhinga. O kuri e kina. Pure e whalere a tonga. Pure whiri. Pure na hoka nau tō kena whaitu tūni ki he wauti. Pea e ne pehe ai ne taki e sea e tau nofo. Ue sia ai e tūnga koe ni me kau ofisa kolo pea moe pure whawahe. O kokore ke e ki pehe pare mea ka māheo e kabineti. O hake a ofisa kolo moe pure whawahe. Pea ka pau te whakalaha. Kia ngai kolo o lahi atu e nofo ki ai. Hange koe ni kolo koe ko tatasi nai fo o pito moia. Ka wai me whanki kolo fo a mana ki fotu moia. O hake. O hake ke nau kau he lau he ko ki nau tolu mga tūnga ai a nofo. Pea ko hanga o hake he ni e sea ke mea ka atua ke whare e kini. To o ma whaia me pure whawahe me ofisa kolo. To o me pahanga ia unofo koe. I he malu koe ia. Si ka kai ene una uesia. A nofo una toko ni i. A ofisa kolo me pure whawahe. To o me nau tolo. Se ni si a pire pe nau tolo.
Tō e me ki nau tolu koe waka mawhai o ke malu o e kua whonga. Pea ihe ne pehe o koe ki aha whakawha e lere i ai. E office koe pare mia. Ai na whakawha e mai aka ne awhi o mai ki aha ni. Koe kore ia e sea e komika katoka mahe o e ki o hange mawhai mai office kolo mai pure whakawha e ko ki nau tolu. Tangu tono. Ia koe tau nofo. Maro apa sea. Tōta pula. Tape masea pe. Ino pere tōta pula. Me kata iki. Wa be ko mea ko fai ka fe mea aki. Pea te utala noa pea o hange ko mea ko na mea ka e pare mea pea mo fo tu fo o ko ni una fai. Ma ke ki he paanga ko ni feka ko fai to ko na tapu. Ai o ku to fo pipi ki mai ki ai. Ai to utupu pea hange ko iwi ngā ue e tolu ko ni i he kolo ko whakafonga whare area pure whakawahe mai ofisa kolo. Ko polo kalama ai motu ani ko fia tala noa behe mea ne hoko i toka tapu laki he ku kaunga tonu mo polo kalama ai e pare mia e ahoni pea mo ene to utupu i he taimina e keisea whare area ai. I he aahi o ngāwe aki ai kakai o toka tapu laki na anau pea ilo i whakamamani lahi i he mea ko e tila drugs. Uirewa e ofisa kolo maungawe whakataha mo e kakai ko e ni kauai mo e kau takilotu. Pea whai mau aahi ki prison he huatoritori. O toki ilo iai, oku iai e ongo mātua i toka tapu uruaki, lo ua oku nalolotonga ngāi pōpula he taimiko ia, ko e drugs. Ko e na whohalahi, na e whenga tau na kita ia. Pea ngā au erewa ai community ko e ni. Ko no uinga, ko e whenga aki lere i koe, ai whakafofonga mo e ofisa kolo, o hange ko toka tapu uruaki, o kuhanga e whakafofonga o hange o ofisi. Nau, tesi, computer, me alere, ai ofisa kolo, pea mau ngā au e wheongo ngoi mo e pure whakawahe. Kai ki ulawe atau sea ki ngai wahe ngā kehe. Whairewa ai ngā au e hono toka ngai, o iki whanau koe ni nā nau mo vete, e ku ngai po pula lo ua, ai ongo mātu a ia, pea mālo mo e aahi, ai pure whakawahe ofisa kolo mo e motu ani, pea mo e mau kau ex-crux koe a kolo motua. Pea whairewa e toka ngai o iki whanau. O fia whakamaro lahi eni ki he 8 minister mo ui i he kore na agu whai e aho ko ia ke whakahue ki reka hiki mehe apia koe taha ki he tonga high school. Koe taha i e whanau ko ia. Pea whai hono toka ngai. A tā lo ua mai o ngō mātu a. Koe ki reka koe na ia i palo pare mai. Mau mea ngā ue aki ai sipoti. O mai o whaka ngā ue i he gym. E koe ki reka na i ki tau taha fitu be. Toi whenga hu o ai ene kalasi USP. Tūtu uni he kōsirio a kolo motua. Totongi mo ene ako he nai ola re. Koe polo kalama koe ni ai ek pare mia he ahoni koe kemi koe na e whai he ne polo kalama to utupu. Koe whako noi koe kalofiama. Ai na e ngā au e aki o ave ki tamasi i me iai o hau o tala loto. E ne fia i he ngā au e koe a polo kalama koe ia. Koe huinga utala noa koe ni koe kātoa ngahi mea koe ni na kai kaha kau ngai hapatu ngā ue ai pure anga. I he fo i whenga e aki koe ia pia o koutu i lahi ai au ki he whakotuutu koe ni. Ka oku mahu inga o hange koe whakamalanga koe ni, rea tu whakahoko. E he sea o whare area. Oku mahu inga au pito foki, ke tau whenga o aki lerei mo e tau kau ofisa kolo, mo e tau kau pure whakabahe. O oua na a tau whe fusi aki. O hange koe mea ko huinga tala noa ai, he koe mea ia o hoko ia mau tolu. Oku mau whenga o aki lerei, oku mau wahe. O au ki ngahi whakamore o whai i he motu ani, i he ngahi kore a kakai o kou whakarea pe ki ai. Neongo o kai aha no mawhai ki ai. Kene iloi pea ke toko ni mai ke whai e whenga o aki koe ni. O koutu i au pito au ki he ngā ue e pea koe ni. Mōni au pito pe whakotutu ai pure anga, koe na kutau e situ a me ai. Whakahoko e mea fo ou. Pea koe kau pure whakawahe mai ofisa kolo, tene toi we i ange ki he ngā ue koe ni, i whainga fōnga fo ou koe ni i ange wakai a motuani. Pea kou pou au ki ai,
Koe lau koe, pia ku mana wasi ina awhai ha whetu kuaki. Koe ngai mea peu hoko whanonga tala noa, e ngahi wāhinga ke. Ai whefu siaki ai ofisa kolo, pia moe whakafofonga whare harea. Ka koutui koe pōre ia ka tau tolu, mono ngā ue e paanga koe ni o tau te whito. Ki hofo ka veinga e ua koe ni ku o mai, koe drugs, pia moe tau tupu. Maro se. O tu ka pōpou, Se ke api ke ki toko ni atu. E koe mau inga e tala o spea pa hoko mai a sta mo ui pa hapai. Ke ki toko ni atu e koe mau inga e tala Tota noa. Koe nei o hake e Nobel ki he kauwhisa kolo. O ka whio e koe ulak taimini ke whai tala noa ki he kauwhisa kolo ma kau pule whakamahi. Ko tui koe o tau e ni o futupu e tala noa koe pe te nau I he malu malu whea ke tonu ai e nau tuu. Ko tui koe wanoa wa tolu, mahapu koe wanoa whana e whai tala noa koe ni koe ki he levolo koe ia ai ngā wei whewhe ai pule he levolo koe ia. A governance. He kohi he kuhange o kukai ke hange o whakapāpā koupe a alu ki he levolo koe ia ke whakotu koe ni ha levolo. He koe lao koe ke kauwhisa kolonga ka pui whawahe. O te kei ke ma opo opo. He koe fu mea fua loa. He kunau ngā ue ka kakai na e whiri. Kei whaipeho no whiri ki nau tōria e kakai. Ka unau ngā nau tōria ma e tu koe taimini ki ofise pare mia na nau I he potu ngai koe ni mia. Nē tala noa e pū tōtoro nei ke nau I he malu malu nau tōru o I whaafonga whale anea. O koe ngai potu ngā ue ku nau lamna tōsi he taimini ki ho nau mahu inga. Ka wai potu ngā koe a ku maulatonga whotutu ke kore. Ke whoki mai ka ofisa kolo ki ngā ue whakakere kere he ue tae māue he levolo o kolo. Koe kai ke whou maha ngahi whamatala I ofisa kolo. Ka ka mea ko tokangai se mahino pene tu ana e pare mia ke nau he malu malu koe he koe whatongia pie pare mia he taimi o kui kai ke ia ha whitu ke whakamalu malu ha whatongia pa ko ia tene tāna ki mai ngai whatongia koe ki hono malu malu e toki tukuangia. Ka koe poinpe ko ha ke sea ko hi he koe puranga koe ni mo I pare mia koe ni hang koe whamatala koe ni nai o kukai ke nana ia ke ai hamia fo'o. E ko hiko ngahi koe ne ahe te au kua whuk ma ngahi ngau te ke au ki ai hono o mai o nei ke whalen. E na swaipe tala noa I pare mia ia pa mai kapineti. E pehe ke ngahi konga ke o anga lere ai ngau ai pule anga. Ai koe whakalea koe ke whai ha mea whauha tu tawanga ke ai koe reform. O ko tui koe alatu koe ni e iai ai ngahi whotutu ai pare mia I he aho te au ka hoko mai pa mo aho te au ka hoko mai mo aho te au ka hoko mai e ha mai ai hangai fotutu le lei ke whain koe ni. Koe menu tō ngai se I he kore koe ke ai hon nau wāhenga. Uksai pe e umon pe te ke mahino le lei pe koe ha ai fotutu koe ka ki nau tolu. Pe koe o koe ngai whitu ia unau ngau e pātai mi nau tolu ai. Unau ngau pina topa nau te oki uta pa nau te oki taha. Ka koe ngai whitu ia, nau ngā ue taim kakato nau tōru koe kilo pe koe tse taimia ku nau oai, ke toi mau maha ki mea ki maho nau whamiri. Ai koe le volo koe ia se a kou tui e tok whai atu ai whotutu le le ia ki he le volo koe ia I he malu malu e whakarea koe ne local government. Ke whai ngā sio whale le ki he kupu koe ni, he koe ngahi wahenga e ko se kōsirio ai. Kōsirio ai wahenga, pe koe kōsirio ai kolo. Pe ika ke ngata he whakawahenga, ko whakawahenga e taimini whoki sea koe ke toi whai hanga taim koe ke atu koe pāle. Koe mea koe ni whai koe he RA ia, pe koe Remuneration Authority, koe no ngai magatu unga, pau ke whakakato e ngahi ako, pau ke e tau kei ngā ue, kai lava halakanga o whakawahenga. Ko tau whamalawe tatu e ka ofisa kolo he nau kei pine mai, ke whai ai ngā ue me whafonga pule anga, whafonga whale alea, koe kau kōwana. E kuhangeki nau tōla hasipana. Ko tono no he tau ia whasakalo ke lele mai. Ko ia mea he tau ia whasakalo ke lele mai. Ka kuia e mahu inga e ke whotutu whakalele e le volo ko e ke tau sio ange. Pe kuia ha mea fo o ke tau fo ke. Pa ko tui ko uproklama ko ni aho te au, me aho e wangi au, me tolu ngiau ka hoko mai.
iai ai ngahi reform ngai mea hoko at ki ai ngau e poang ko ni he tataki he pare mia ke fa se fa ma popo level ta po taki la no ko level o kolo ai nu ki ai kau office ko malo se Mr. Maui. Alo, Mr. Vanua, me mai. Au se tama feitona. Tamo e oik me mi pa komi kagato. Ko tua pe ko po ki he tau toanga i koe ni ai youth. Ko ki nau tol koe ni o ke tupu hake. Se o ke mea i pe koe na whawhai e whemea ki hen. Ko pesete ni manoa o tōlahi o tonga ni o si i he ta ua ua. Pesete ni manoa. Ai koe wā ua e tōlahi koe koe tonga ni o tau pehepe au tōru kau e he youth. Pako ki taha meri o nai ko ni, pako ki whamore po ngā e ako breakfast mo mea. Ke invest i e foi pesete ni manoa he vai ua. O tōla he whonua sea. O koutui te taulapio fua tau ai. Mahu inga le rei pe ke toi whakalahe foi taha meri o nai ko ia sea kāu. Ko toko lahi taha eni o tau konga o tau kakai pe koe population ni o ki he youth. 50% o tōsi iangi. O ki lalo i ta ua. Se a ko mea tau whawhia ngai moia hange ko mea pare mea ko e poverty ko e a ko petene ala lava sustainably o li liu ai mo ui haki whamiri ko ia. Ia i mo ngai ta whake. Pa mea whai toa ngai e mo toa nia ta whako mo ui. Ko te ala tu koe o ako naki pe whenga i hataha o ko spurahi. Ke liliu ane tonga mo ui ke toi mo ui le reia. Koe whai tāno ai au lo sea. Ka koe tom lewa ke tau si o lewa pe ko haha toi whaunga ke tau whai, ke tau investi, ke ngawe au ngā ke se ni ti hero na asai ange ai ka hau ko tonga ni. Hange pe koe lau ai tohi matolu wha kouti he ka tama koe ni unau mati e tika koe he tohi tapu. Ka ke mai whanau a koe na toi halafononga tongi na whauai. Ta tau hake pe nau tupu hake te nau kei nofo pe e halafononga koe. Koe sea o ku ia koe ai maunga ia mo tuan ke pou. Ke tau investi toi lahi ange i he youth. Koe whaunga te tau liliu ai haku mau ai haka hau o kulere iange ke whonuan. Kau a tonga ni nau whahoko at koe he aho sea pesete o pesete wanoa mate a tonga ni me NCT. Peko non-communicable diseases. Owa koe kau tonga ni he Pasifiki he whonua sisino lahi taha. Au kau ai mo tuan mo tō lahi o tau tolko ni whare ni. I hono whawhiho anake he Pasifiki. Ako hea e whonga ke tau whotua kahi chini i o e tokoi. Peko tau whenga ke liliu a whakau mo tonga mo ui a whanau. Heiro na ia hakaha o tonga ni o toi sayang. Ako ki tana ke pe mo pou i he loto koe ni a pare mea ke teke e tau investment mo tau tokanga ke he ufu ko hinga pe ko lerei e kaha umu a tau ki whonua. Palo se. Alo. Kapai taua. O whahoko atu pe, o hiki pe. Tato ki feitona. Se malo o dapat ke feitona pe ke whare iki. Koe whaitoko na tapu whoki sea koe taha ia mea unewe sia lahi ngai whanua mami. Tato te whito pe tau sio ke Pasifiki o nowe sia lahi au pito. Koe man whekai koe ni o ke totoni ke hatai mea tu ke tau kā tiki lang. O kai whamalo lahi a talo me he whono wa whanua i nga whio. Mo e wahe e pānga ni ma miliona koe ni ke whai ono tau ia ke whai tokona tapu i tongai. Ko tau ene whiha me ai. Wahe olo e ngai pon ngā ue sea. Ko whotu whakaukau pe nia. Anu e whaka koe kau tangata me kau whewhine o kau he komiti koe ni wai pe nau ngai ngā ue na tōku. Whaka whatongia na tō e ngai pon ngā ue ke ngai waa ke. Pea oku kaurerei ki tonga nia ngā ue Palestino Amerika ene pom taware kone ngahi waka whaitoko na tapu kou mawahe me i South America. Pea kau ki ai mo ngā ue a Navy a France i Tahiti mo New Caledonia.
Kau kia mo ngā ue lahi kona afisi o ku rotonga whai he taimini. O tau wiku le rei ai ki tau tolu. Ka ko fotu a tau e palemia na ko taimi ke fotu ua. Ha agency pe ato ngani. Kena hanga to ngai illicit drug enforcement. Awi kai panga 5 miliona koe ni. Ko nau whatongia pe ia. Kena honga whakatutu. Tau. Motoka ngai. Ai manufeka i ko ni tau whulua. Ko tui pai. Tau nofo lewa ki tau tolu whatokia ake ngahi. Mo tole i palemia mo i kau CEO. Tonga i hombo ngahi potu ngā ue. Kai tuku aha agency pe. Kena specialize. Ngā ue mo tau hoa ngā ue. Pea mo ngahi agency e Pasifiki. Kena focus hono tau i. Manufeka i honi ko whaitoko na tau. Koe ki mea me tahana e lawe ki ai e ore mea maloloka koe whawhonga o tungatapu ni maa e toko ni ke ngahi ngawe o whape koe charity. Ko holoki whoke patset ki ai e sea ka koe kore peke pare mea ne peha ke toki whai peha sio ki ai. E kau e nia he ngahi kau tahau nau toko lahi au vitu. Tau nau te whito ki he kau vai vai, kau tore ke reka. Kau whaingata ia, koe charity a taina kuini, o kau motu ani ai, he tsea koe ki kau taha motu ani utoko la. Iono whanau nau e ngai apea koe i motu, mono toka ngai e kau vai vai. Kai ke ngata pe kau lahi pe mo ngai kau taha ke. Ke toko nia, ke toka ngai koe ki wakilu koe, ka koe totoki koe container minusila, whanoa me ua mano pe, ua mano tonga. Maka tai minu ua mano whaafe. Kone tuuta mai ki he ni, kai ke toi whaalawa e u charity tō lahi ia, o kiria container ke tuwha. Kai i koe pio whakatau tuki i wafu. Ka koe tau te sio pe kia he koe kaue ni he hoa ngā ue, tō koni lahi a pito tau whanua. Tau te toi whito ke kau whaingata ia, me kau tō rekereka. Malo i se. Alo. Oiki. E tangata whito. Ko tau taimi ko os ko lawe te ke malanga lo a feituna e mea ko ni kau e mea ke toki ai. Fefe ke toki ai a pompong. Tau piriu o wharearea. Moki mei. Eki paremia. Koe tōma kutawi ai ho tau wakahe ahoni wa whia. Tolo nai wakahe pa ko haha o mea ki tūpunga ngā ue. Ka hoko atu. Tau whawhawha peka koe whaitūna peke ke tataki mai tau whanonga. Mai. Sea. Peke ho ike whare. Koe whika whitū e. U taua ke he aho. Toi peki ua ua ia. Usia o ke tau malolo. Tau toko mai pia pompo. Tau whau pera to he taino ngolo he osile leipe. Hei whema oe ke tau ova taimi. Se, tau me feituna tapa mo hoi me me pawhare. Ia anga mea kona mea kia rona tapa fitu. Ko peisika ni utau lotonga whanonga i sea o kui he tukonga whawhia maari epe. Tau ki sei vea te tuku hau hova taimi, tau whiunga pe wha, ka tau toki ma bongbong. Ko te tau le leipe tato le taimi no molo sea lava le leipe. Malo sea. Eki paremia. Se ange koe whamataro kona o atuku whangamari e pe mea kuna koto. Ka pake loto ne wharepa tau tolo ki a pompong. Mea koe o whatai miu ki mau ka matoro ai sea.
Se o koe ka wo pote ka whafonga. Whima peke na malolo. Tau ki mea mai pia pompom. Kei taimi le rei pia. Ka pau te tau pehe ke tau osi. I he weekend. Ai koe fui hongo fulu ia he fui. Lama pia. Ke tau mape whakalere. Paka pau pehe koe ka hau. Fui aho ia e ono. Wahi le rei pia. He kona moni, o kuiai pe, wai ngahi voti, wai ngahi pot ngau e heu, koe ke toi fulo kofi. Lahi hati peiti ai. Koe mea ko fotu atoi, au feo ka tatolo he. E vavini. Aro, mahino e, tō konga mo tō kanki ai, koe ka mea ene o whai whakatai, mo tō kanga mai he tau ngā ue, tau toloi, tau koko atu o pumpong i hangu whoro. Koe Kresa e ki, o Sisu Christ, mai ofa o tua, mai whiha lau maari e maani o nia ki te ki tātou. O tō pei a tai ngata, amen.